Kero pi perfect lo itu mai puapan pini lada kali tum langkung habe multipurpose auditorium complex along ini tum kacetong nang ko kalam the bangke jasemet non malam just social media reference bang enang ko po social media long penang an la sainik school alam the puthak chihili sai ini tum theglong lo ajak tu bangke pros dolo ajak tu bangke against dolo lasi koson si laso alam puthak ili tum lahin ang bong chihili sai sera isi consensus ang deng an ke wang pen for dami but against alam the puthak setame ing samjin pen ili tum chingwai chingsai pen labang so alam the puthak ki solve thegima la so puthak lai pini ilitum chingwai nang pusi labang so a panel discussion ilitum ahin pen initiative lo la si labang so a discussion labang ge ilitum an pen abang ge heated debate bang avoid lo nang jasemet ke a solution si ilitum rinang je potsi alusha a solution a puthak lai ilitum jasemet abang ge chingwai pon lo nang kupima lapen ladak sainik school alam the puthak silidum jasemet ke chingwai ponpo out of context ban gelidum damdera nang laso a topic specific a topic puthak lelitum jasemet ban ke chingwai ponona lasi during the course of discussions ajaka alam bang ke ilitum heated exchange tame dokokta hai mede sidame let us try to become as far as we can let us try to be compose penelitum ci discuss lo nang lasi la so our sai ci pilo nang pusi nilitum nilipu pamus tame introduction period lo ESDC pen dolo nilir ena tu ESDC pen dolo APHLC pen dolo la pen ke pu nilir vina tu Indian National Congress pen dolo la pen ke alumnus Sainik School Gwalpara long kachari wek nongnam kachathang nai Assam long la pen Bollywood along sedami alangli nongnam che thangdun bomlonon ke none other than Rajiv Kro ke hai sedami ilitum long dolo Gwalpara Sainik School long selangli ke Charlie Weglo lasi Sainik School aputhak ke ilitum langdam lo plote alangli pen akaprek ke laso Sainik School aputhak ke thanam thek pameji bang avelo lapen alanglen idung kang ni bang ke BJP asongja po be sangho ke hai sedami ilitum long do lasi panelist ka do way fans tamen ang litum da ka por chipipen labang so panel discussion along nang litum ke wang pot nang litum ka do way fans tame akiro paper piglo lasi aprang si nili labang so a topic putha karju poncheng ji lake APHLC aphan nili alang lituman karju ji alam theke la puhelo Sainik School aputhak nangli tum ko anchini la you can take 30 second anutin na pansa me kecheng si ke nili 30 second people lasi kecheng si ke hanse sangho mele dum cheng pon nang 30 second ang bong alangli phan labangso karju aputhak alangli nang thakpo je Sainik School aputhak alangli ko anchini la you can take your time sir aprangsi Karbi Anglong Digital News Forum aham phangphan nilitum all party hills their conference pendame akiro pachir panglo labangso a discussion a panel discussion isi public domain long alang tum kewan unapot nilitum Sainik School lakenil tum akehno punil tum pu thayave lapen labangso school nilitum ka chinia teng lake Ministry of Defense Government of India pen kacaparai pon mate labangso a ministry pensi labangke all over India ta claim bomb labanganil tum chini pon lo lapen labangso Sainik School ilitum Karbi Anglong along lelong nang bipen ilitum nonamat ilitum a student atum mate tribes atum awar saiki longdun dojima avema lapen adun thu teacher recruitment long ilitum phan state policy mate national policy pen nang pati pondet pen ilitum ali longdun jinma longdun dema
third bangke employment ka generate along ilitum ko anwar sai silong donjima la bangke nilitum alle doji bangke nilitum theklong le lasi acha thank you choroi glo normage BJP pele arjing nang nangli sainik school puthak kwan chini glo aprang si kardom kadue phanta la labangso panel discussion labangge karbeng long digital news program pen se patir bipon se lang litum phan surolo lapen kadue phanta sainik school aputhak chini ne bangge kadue eta karjulong matela through internet pen si non matke daknang le tan ke kalilang la hai ke lang pen se kadue eta chini lo sitame chini an sitame lapuhen lo dak sainik school nang bipen dak penangan karbianglong along kecali ausum martum ale dozi lapen sainik school along kecali atum ke kecali tang tum ben stamene litum theklong dak karbianglong pen ajaha tum kecali tang tum do latum pen stame jingkilong lapen ke thek dolong ateng pulutang te kecali ho dak pen kecali atum mangke well settle sikyong lapen latum mangke isi position mission along si kiong lapen an parta sainik school son thak thak central institute jong si wan ulang bulutang te itum karbi anglong phan mang mission ji pusi ning chethe athema ilitum ke nonamat hemprek sitamilong elang hemprek hangbom lase hemprek ki hanglong sitame dak thedung central institute jong si do bulutang te isi recognition phan sitame prap o lasi ke charli our size sitame long lang lapen lapu itum ke hang hemprek phan sitame sapso RD doji pusi nili ning matha choroi glo normage nili Indian National Congress representative sir Ratul Teron manse arjing tung sainik school aputhak nanglitum Indian National Congress pen opposition kupila at the present time kardom kado wepanta si sainik school aputhak sainik school karbiang long nakesengi mate nakeki mi polama kala poelo nilitum congress hin pen mate Indian National Congress pen ke nona ko bangke al jitia loke itu lo chitok tetik sainik school le bohai pusta itum lo chitok nahi office memorandum pusta me office memorandum le chitok pusta MOU le chitok pusta jat le chitok pusta isi lo ke chitok do nahi atema non nilitum kado ka beta except krosang ho pen bhere ke sainik school ke porhi bang dak itum penelong kangni prongjok ta be lasi alu itum non ke theklong atengke karbianglong longle sainik school nang bilo bulote 67% are student ke Assam men sidupo bon sita Assam angkang thepik pen itum karbianglong autonomous council lapen Dima Hasau district karbianglong pen Dima Hasau a district atumapan reservation seat ko anang BPA hula 67% pen ilitum phan hula dak a 50% nang PG ma lahelo alam ke thike itumo sumar long nunde bangke lahelo alam bangke athema all India basis ke laso exam ke pivek nahi impen cut off mark bangli dun vek nahi इसे कट ऑफ मार्क के लिए चौथे किलोमीटर के लिए खुला सीट कैपेसिटी पेन सी स्टूडेंट पंगे थापजी इनसी कार्बी आंगलोंग पेन डिमा हासाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अटुमफान को अन असीट रिजर्वेशन नंग BPG लाबंके निकिपुई बु बंके लगे सेंट्रल जुला मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री पेन सीचे तोकनई पुगली बॉन्सा लगे डिफेंस मिनिस्ट्री पेन के बंके भाग नहीं यार भागलो lapan ke hongo sumar tum halo lapan ke lapan lo bom sida non dag bangke Assam along ki biopod ituma phan abhag bangkoan ma da bangke Chorola sir government of Assam is chetok nahi Chorola sir
Nono bangkini li ASDC representative pen se arjung tung lo ASDC pen alang litum sainik school puthak alang litum a standing position gupilune rara pan pachini son te me par Prangsi digital Karbelo digital news frama abang futuman curur parlo aso discussion ke ban apot pen ke kiti kiti nili tumahin pen bangke badili limited knowledge sahin pen bangke lalo education bangke kenang sot itum backward hawar long tamil abang kenang sot puthoi phi sami beteron so kan nije so naktak bangso so di school sami dak Karbelo establish le prang sami itu a condition kopilo ba la sobang announce kopilo ma la sobang chini na ateba Assam Central University kibi utamel la so parliament lo ke place pe ko tamel a kadu tamel la sobang circulate ba pachini pon dak tribal ira kusol lo ba la so itu man akirap du abi hala so ateng mesi ilitu la dak tabe campus bak padu dak po pen Guwahati instead of Guwahati University la kitu Assam University tong Silchar University tong seitum dudun puji Karbiang long pen ke la so alam dulu la si la so hai tame tum kichini kenang son bobe alang liki puson laksi ni la misedon dun la dak itum kacali awar sai kusol itum yuda tum kacali atum la so bang tame dong sa percentage so si tuan kom he suppose job a dak all national level o si atum a police o si lagdang kutame recruitment makadu be police o si lagdang kutame 5% o sa taibo si long dun chot plote itu ba dak ali du ideji la so bang dadui ko la si la dak maximum la so admission la pan bangke kenang sot la so bang du yak pe kapre facility la me dang local youth eligibility la so ateng pen ato te ateng pesi absorb police and pene teaching line punon ba faculty punon ba non teaching punon ba kapre staff lo la so recruitment long pusami la so bangke kenang sot kali pulo te tu ban bangke la ke bo future bangke ke chok chide thank you Zurich lo sir non APHLC ban arjung tung nang litum main point of concern gupila sainik school puthak Nilitum a party pen bang epung tung bang lahen lo a party boli lo rada tum alam thinitum pung tung bang lahen lo labang so a school lo enrollment ka chapulong dun thek ji process ko son lo nilitum lang lo ilitum non hejong INC pen paklang bon son tak taksi 67% reserved for the state lake state phansi ke jong Assam as a whole phansi ke jong pon pulotang te ilitum da ke non ke e methanga state ke kalider lang porjo hala 67% long bang ilitum ke state quota 5% si dudun chot pakadi pulotang te dak pan ke itum in student enrollment bang ke jum dun he khangyang po lapen ilitum pini alumni itum da do we must congratulate them dak crowd long audience long mata do ilitum ke lang ning bang ko piluma it start from class 6 recruitment process ke change class 6 pen what about from class KG to class 5 halatum kunalo ka Charlie itum lang der nang lang pinarli itum Rajiv sir alang li ada class 6 pen enroll dunola so frank kunar school pen ka Charlie long alang li hala so school along Mesen education ke endun persilang enrollment ke long dun and he is very lucky enough after enrollment his parents is able to pay the required admission amount in case of Sir Rajiv. Mr. Rangsina Hanse, where did he study before class 6? Class 6 aprang alang li kuso school lo ka Charlie. Ilitum la lang nang lang. Alang li hada ki Mesen ka Charlie long opot si Sainik school long admission ke long dun. Luckily he is a son of one of the minister cabinet. He is able to pay the admission fee. Amar alang ki long dun that to enroll in that. Mr. Ibon Teron, who studied in St. Peter Silong from his basic studies from KG or whatever from class 1 to class 5. He is one of the reputed school in Meghalaya. After that only he got to enroll in Sainik school. Tala so pranke alang yong si kapreka school pen enrolled in Sungkrungji. Luckily he is one of the officer's son. Alang figi pi phan dorkar odello. Think about the people from Tarapung. Tarapung lo yung si inu the farmer also. Wrong si school ka Charlie lo. Sainik school lo admission tok dun lo. Tek sera joy ne duk work sita long lok lo. Will the farmer able to pay the fee of the school?
that the criteria has been made for lahis sinil tum kipugang tum la sinil tum puang tung bang la hen loje ili tum phan autonomous state long le der lang posi ili tum methang a reservation 67% long mangal tum ka chi jok dun ke lake long dun dema busin ili tum mathapon ili tum neighboring state like Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Arunachal hala tum bangke 67% dalake tribal tum ta general long admission long dun rapo kali made sita il tum daket long onde derji 5% long sil tum ke chiki duning there is also all over India ST reserve la sinil tum ka phere bangka enrollment long si nil tum ka phere theu lal thank you la so putha BJP pen besang ko pitong ke thak ni ne lang li pen arjung se nang He is particularly talking about enrollment. Enrollment aputak selang ipu. He took the example of Mr. Rangsin Hanse and Ibon Teron. Lapen kaprek example den lah. Sitame alang dalan deeply study di Thailand. Je halatum fancy study chot Thailand. But he should know lapen mane BPL background pen atum ta hadak admission long dun pu bangke hoy tu alang sami study di Thailand. Let me give you an example. Akhai Mohendra Timung alang li bangke kosong telephone exchange song si non mai klembom alang li ke sai pen sponsor lo wala sports not mission amat alang li bangke hala dak pen sia ke joy chali long lok long lake mission background pen leke bang kali lo lake lason nak thak pangkos mithi non hala Iem Billy Mohon Kaglari long PE do bom lobon alang li sitame hola sitame mission background pen le hodak admission ke long kali lo la son nak thak pen nang ana example ke do hai sitame apor nang kok po la si khada ke taxer pensi admission loing mission school pensi admission long ji tang ho mode plang o atum si admission long cho ji tang la puson kali la ke angko kayamat ne ligi pudam ji pubang ke hala reservation phanta chikiver nang ne laso reservation phan chikiver ajoine si no ta tum karbenglonga pen ke UPSC ki un bang ta belang ase reservation phan pa theoi da nang tum ta general long da compete nang pu why only reservation why lamale tum jong si tum reservation ma chikilok pate lake monon pistame tum paprang do un etet pu lasi angko la phaneli clarification pikang tum mang lapulo da Karbenglong Autonomous Council pen stame da UPSC APSC aspirant candidate humanta free coaching pipom lason dak thak la Soinik school nang letet pustame council pen ready council is ready for free coaching lason dak thak jong si ki unatuma phanda ladak entrance undet pen phi pustame council pen si ladak bangke CM sir pulo ladak ke council pen si fees dame achak labi angko fee la mo che thanang ta fee ke neta ki pi unaing kali mo la bangele ida lang pon mo che thanang sitame lake plang jin background ben silong choji ta ho school lake me background ben silong choji puge lake la kali non madlang ASDC atmo pan karjung tung gilalo Sainik school puthak politics pathui dera son sinali thegam long ma esot bangke ilike thegam long ke so new school bazat institution pun central institution bakadu esome ladake kenang kenang sot lake politics ka pathu det palam kali jeni suppose ladak lang lom lom establishment bangke dake longle ki requirement bang wek po hala solong ke rara to bad effect 15 bensi la swai dia losi padu dapo lake politicalize pudab ke kali labake dak local area ba local tribe atu bhan la sobake effect fide dakpo la compensation kadu beta la tabe wangi bek nang pumat lake athe lake bene bikhai ni kali det duji ba suppose to propose area ha so propose area ke komori awara tum gadak site ki boba tu da duk thai bala tu suppose they got the land pota also hala tum ha tabe tu lagwek ponang ni matla slahaya poniso dame kosol lo sobang ta du konaji kali pelong te mohala tu ke safar lu te kosong ni lake tu tribal ira by tu backward tribe tu kosong lake lasila subake lake politicalize polam le kili dam kali pudi li mata genuine ka kosong ira si dosi me ma claim kon si me ma sobang kana sot besang ho point of concern bang genang list me arjulong da hepo
main abang ke APHLC la pen ASDC la tuma position ke almost same asan alang tuma main concern abang ke la kiduk ke la downtrodden ke pa phi hop don alang li anse sango bang ke a borpung tarapung aso maralam da ni edam la hala tuma phan ko son abar sai ke pipon po kiduk that kelak that as tuma phan athe sainik school bang ke ador su upase alang tung pudang lasila so puthak na tum ahin pen ko pila clarification ki piji ke kali ador so pola bangel an leo elang masih pen an details da mo edel hai sitame ke hai pu APSLC pen representative bang ke hala ke plan ki phi la pen konasi school akime school alam pusini la so reply se pichol halang phan bang ke sitame la lo non bang len patalam sitame ke hai pu SLC pen representative pulo lake len pata ke pupire ta council pen se pibom lo la pen in case jong se hala dak ma me ma do stame lage obviously lage council pen lage lang vek po lage tuman settlement mang lang vek po bang ning ki bidun nang ji alam avelo nakli hok pen lang dam stame no aprang prang pota ke piun edim tanon pibom lo la si in case jong se la dak pen ma me ma jong se displace pu stame lake obviously council pen lang vek po bang lancho tagali non bang ke nang lipulo la ke kidu ke lak hola borpung tarapung po alam nang lipulo mate de la silalo la ke itu mai competitive long wanang po non bang ke itong free coaching sitame pinang po ko CM sir is ready for free coaching CM sir ke komama ani ke hang tum la ke free coaching pivek po athema itum la ke example ta theklong lo non UPSC APSC tum handa non free coaching pibom lo la si hola tum handa pipo la bang ke angko isila mangala pulo soine ke school wang lo pulo tang te ka duka beta dak si dun lai pu alam ke ali take example of Don Bosco long dun lap kali take example of Erudite so na tha kapre mission school long la dak nang le pulo te sob mata dun lai pu ta kali mati la si chok la jong se dun un bu te mission alam lo ta dak entrance bang unang po entrance po phan stame CM sir ke ready lo coaching free coaching ki pi phan la lo non mat asala pu BJP pe nabang ke alang le tuma position ke lalo non ke chebori nang po competitive akai pina po si non bang ke chebori nang po asila so puthak APHLC pe nabang ke la usomar jitu la kapa phi hu patuma phan aprang ji aphan nang le tuma teng bolote kopi ke claim si meji se non sainik school long kapa undun ji aphan bolote ada ke ubeta jethan lo jeda competitive exam pibek ni entrance exam pibek ni all India basis lata setame dak isi provision nang thik pige dolo provision bang ke lalo 67% bang ke Assam aphan ki thik pipon dolo asit lasila so kapa grade je aphan kopi ke claim si meji Karbin long term bas council nang litum pen suggestion ke nilitum non mat kamatha bang ke la puhin lo ilitum BJP the National Party Bharatiya Janata Party alang litum pu bang ke they speak about equality to all ilitum phan bang ke equity bang se maintaining halatum bang ke 3 stories a building long bihek ban ka charli long atum ilitum rong bang ke arpong we school ban ka charli long atum hala 3 stories along ka paching bardun je phansi aling bang 6 sidul nang ke den pilo so that 3 stories long paching bardun je sita pini ilitum education ground reality litum langdam lati konat lo litum ke thek long ke ko pisi litum competition long ke dun unjia jakong ke do po labang ke litum matha nang lang non si litum sainik school ke wani phansi litum coaching free people kupine people po why it has been not done for the past 20-30 years forgot about 30 years 10 years back people lo pang cheng chedet ke 12 years lo bo CM kang ni tang people lo cheng chedet ke that is one point they should be noted lapen sainik school dun lo pulo tangte 100% life security pu bangge awe today we have seen our actor grows up alangli pini renowned actor after he came out from sainik school after medical college only he took a drama school and then he concentrate his alang non ke actor lo lag bangal tum churu nei la son tak taksi ibon son dai litum ko jong tume alang lita sainik school ki tu na join si ACS 1 minute sir ACS alang li ke long bugali mati alang li IMM ta damla ha Lucknow ha la dakta Indian Institute of Forest Management da patang damla
la so official nearly question ke lagli ACS ke long nearly question ke lagli my question was on council atum apan nang li pila suggestion ki pi to improve the educational system council tum hanil tum session pung tung ke existing school il tum ke doan la pa function pa menu student han pa charlie long pa menu wrong ta west kar bianglong part ni ningje po piniar ni anta monthly fee 350 to 500 ki piun ajak ko nganda long lelang nili mindang na school long attend dun lo je school long parents day to annual day pu attend dun lo annual day ni result pipi most of the student are kept their result with help why they could not clear their tuition dues la pan position sili tum long dolang la sila sainik school lang parte existing a school ke doan la claim pameno karbeng long ton mas council pen hala dak penan ta ilitum ke claim una jakong dolang piniarni je I got her where from he study his basic school from Tika Hills Tika English School what is the position of the school now at present also but hadak penta alang lipini itu mang bong IAS ang check lang la itum suroning la son tak taksi dolang nili example ening tum sita non marke lansin nili ngi chol to non bang ke congress atum phan pai arju sina kali la so reply ta pinang koi pot na pinang ko hai to kali no se nang pi puma la so reply nang koi mate take 20 second to answer this kali 20 second nang li answer pi alang ke penangan alang pudel hai stame nang li 20 second mute kontong li ni sinin delo sitame he took example of that school which is health from West Karbeng Long di alang kedam palam le hasil alang admission ta kwan an fee lam pulumuti fee lan an piun a palam sitame government na policy jong se litum lang dam blutang tenon ke kopilo admission sitame free lo da ke nang lan an pinai puga alam ke avilo kalima kalang lage admission lam tha admission cho tagale uniform kapre sta menon akito sai delo non scholarship sita menon kipilo government pen ke asap so ingtui mo choda class phanjong sinang li langdam brother class 10 pass class 12 pass graduation pass to man menon scholarship si pilo pala free admission cho tagali scholarship an ta pilo non mangke puro tang de dak ko son lo fee ki pion elam ko son si bang nang dak ta solam the to la sinonili Indian National Congress bhana bang karjuang tungo bangela lo Jasemet ke sainik school lama pudak jong sini tum je thanam blote da quality education si alam si bang juriti la si karbiang long arat ke hangjo bang ke quality education ko son lo karbiang long ka implement po non existing a school mokha bang ke pudam lo ke ong do tum je quality ave po stame sainik school a concept jitu la pen halang tum a performance jong sili tum langdam polote sainik school ke all India long 33 institute a school an cholang all India level along 33 an bena la pen alang tum ki bidam lata very choosy bidam thabret la pugali la pen kupima alang tum ki bi kupima alang tum sainik school long ke than la bang ke Jasemet jitu nilitum ki thangam long ke lalo academic excellence mental health puthak important pipik lapen ke physical health puthak important pipik lasi overall development of hansi sainik school bang ke emphasize dam pulote lason a institution kar bing long bang bede ningma Indian National Congress. Ahok pedalam ke lapulo. Sainik school ke student pan kibil up ke isi a nation long mesen arat ke padoye pan amunit apai ke paongi pan. Isi mu pen pubom education mentally sta mesen education si people physically the mesen people education na ta mesen po impen iritum langdam lo plote sainik school long juntu non molom iritum chethan sai pen kadok wita langbom lo
Kopi pima hula dak facilities do jat do puisa lang bom. Nasi hula so kelang pengai itu misalnya lo sini bangke ladake dead upon kece songi upon amunit a preparation sigi kuri. Tamne ultimately NDA long kepat dunji upon. Chinese school ke pori bensi ni hula dak Chinese school ini pun lah, hudak si de medical puri, hudak si engineering puri pu bangkali. Kula bangke itu short service dola army tu long kula dak mo so entrance song le doctor si itu majak tu army doctor tau, army engineer tau, pu itu ke long lo. Bosa alam bangke lah, hui alam bangkali. A importance ke thinai bangke. Non la high school ki biji aphan high school ki biji aphan along le kelangko anlo kele number 1 along le first preference second preference third preference punani thik loma impen hula so along le Chinese school phan ki biji aphan itum rong asu tum phan pasik sakse pin pen se pipuma o thik ase ajhak amuni tum along le puri dun lok lo hula tum phan compensation kipi phan pini chi thik lo ma impen la son le chi thik lo plote non pensi white paper bang paklang dang po concealer so tum white paper paklang kle alam ninge chot pute ku pulo ko son le tum kibisas and tek po isi white paper bang ka importance tek pik athema la so lam pensi kadok aveta kecekroy kri pu alam ta ladak si bangi alut heglong lo te insi tum puthegi mobe nilipulo 67% ke Assam state phansi reservation pilo athema la ke Karbi Anglong lo sido po apot Karbi Anglong Assam under sido bom lo apot insi 67% bangke dak phansi people number 1 bonsa Assam long aru isidolang mobe nangli tum screen lo pakam bom Borpeta Road long ta isi Chinese school do. Kula dakta Assam upon 67% already dulo. Isi neki pu bangke la white paper lek lang lu pulote. Kula white paper long bang concealer son tum ko an lo demand dunji. Kula 67% be intuman 50% nang pi mang pipe ma. Karbiang long pen di masa warat. Ni Arleng pupe parok pupe jat pupe bangsa 67% pen intuman 50% mang nang pi mang pipe ma. Nang pilo pulote itu mo sumata charli dum long po labang lo alam mangke impen Chinese school long le usumar bi dum long lo prote labang ke munir atum aprang mata kopai busi chemata isi itu mo sumata dagle pori dum long lo prote itum Karbiang long arat apanta isi akopai lo bonsa provided mo pe ni pubon office memorandum tame MOU tame MOS tame aprang chetokra labang paklang tha nono bangge ilitum hadak Sainik school long kacharli wek former student alangli pomenda me ilitum introduction me ilitum chethan lo hadak kacharli wek lapen hadak pen nang ke pas wek lapen pinier ni alangli phan kachini nebang avelo renowned actor lapen ke medical se dami alangli charli lo pasi Arjulong, kasi alangli experience alam le normal Arjun senang. Sainik school aputhak jitu non ASDC pen sedame nang le Arjulong tahe po ASDC pen sedame ajha point 1 lo. Lapen APHLC pen sedame ajha point 1 lo. Congress pen sedame ajha point 1 lo. Lasi lasu aputhak myth kupilo lapen reality kupilo. Lasu Sainik school puthak nangli Hanjir Thekjima Kardom 30 seconds ma ho nangli kali nangli pachut nang hui pot kali 30 second kali ne 2 minutes back any that chok 30 seconds bu kali ne bange 30 days ting jeta juje det pone bange assembly ne Sony school ne 7 years sada ke do ne and from class 6 to class 12 ala lo not fit joy lo hada Sony school apollo ne ta best ka dag lo ange
नेला लोकेचाली स्कूल के ने बैकग्राउंड में पिक कली ने एलपी स्कूल के ने होंग्राम आदर्श बुनियादी विद्यालय ने डॉक्टर मानसी रोंपी पैसा तो मेलो हटाक से कितु से चार्ली दून 75 to 78 ने हटाक चार्ली लो देन 79 88 तिवान के तक रैंक बहोम लो हाई स्कूल लंग सोच के रैंक बहोम चार्ली लंग मैं वो स्कूल कली सोच के डाक चार्ली लो परीक्षा पिदुन लो सोच के कार्बियों ता सेंटर दो ओलासम नेहुते बांग थोंवेट कैंडिडेट अंडर बांग थोंवेट ता सेंटर दो गब्बस सेंटर के तो नेलो अलांग अलांग के निजिर पो इंदु दोला अलांग लिखा बेलो दिलीप तेरांग अलांग लीलो आगे ता साधु सिंह असोपो राणा सिंह नितो मांग थोम अंडर के लॉन्ग दिन ने बांगलो आंगे हदा दुन जिलो फर्स्ट चीन दे कॉपी मा चीन ने पे एम इन लाइफ तावेलो जा तावेलो नांग मेन के लांग तामे पोंते कार्बी आंगलोंग के कार्बी आंगबोंग फर्स्ट माने कार्बी आंगलोंग एंड एबोंग कार्बी पोंते फर्स्ट के प्रशांतो रोंगपी स्क्वाड्रन लीडर अलंगली डॉक्टर जयंत रोंगपी अबोंगलो सेकंड बांके अगस्टिन रोंगपी पुदापुलो अदोक रंजीत रोंगपी पुदा चीन लो अलंगली अपने स्टेटमेंट से काम क्लेम कार्बी आंगबोंग नंबर 3 नेलो सीता टोटल कार्बी आंगलोंग पुलोता ने नंबर 5 फर्स्ट प्रशांतो रोंगपी देन अगस्टिन रोंगपी देन रंजीत राजबंशी फ्रॉम दिस वन बुकाजान देन रंजीत साहू फ्रॉम डिफू अलंग लिया पोके सोहत के भुवन साहू ट्रेजरी ऑफिसर के दोहुलो हाला ला सोफी नेलो ला सोफी त्रिकोना फ्लोंगबार टुमप्रेंगा सर इंजीनियर ला सोफी राजू इंटी प्रबल बोरठाकुर सॉरी प्रबर मांता रांगसिनांग चिन लो फी तुम्हारे नेपान चिनी नेलो जूनियर पिक लोपट लासी ने निजाम देंगे नेनिंग रे ओ बंगाली नेता रे ओ बंगाली आको नेपान फैमिली प्लान नेपान के फोर्स कली सोनी स्कूल दुने पोए ना के फोर्स कली सीता नेपो बांग हरजुन ओसिता एरोप्लेन ले दामने नांग थान थान नांग पुपु जो नांगे हेलीकॉप्टर वेग नहीं दे पुनांग जोंक्लॉक दी हिले नांग पिहाम ती बिहेक पे नांगे आर्मी मान नांग पुदे पुलाम पुदोक ती हरजुन ओसिता थान पुदे तिने फाने सीता अलांग लि चीने सोनी स्कूल अलाम चीने जा चीने रोंगसर तारदबी वेसा सोन तोरा वे मे वे सोहु ने हताक पेन लबांग ला सोफी हाला भुवन साहू निजीपो राजीव साहू के 1980 ला दामजिलो लाकेनोंटे ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स पे रिटायर लो अनिंग रे पिक लतु हाला पोबांसी फॉर्म के वन नेपान के फिलअप अगर नेपो के अमेन राजेन क्रो नेपो असाइन ता अलांग लिसी कुरो राजेन क्रो पो अलांग लिसी सिग्नेचर नेपो के गार्ड साइन काटे अलांग लिलो आगे सोहुत फीस स्ट्रक्चर जाता जा चीने सीधा सोहुत के ने पर ईयर कीपिना 350 रुपीस ओनली 350 लांगदा एयर प्लॉट पर ईयर 350 ओनली ए पो इंगान सर्टिफिकेट चिपन पो कल्टीवेटर अनिंकान को सो 81 to 88 7 years nege 350 sipilo langdam et pulo tangte 29 rupees 10 paise per month nege pilong lo ampar ke scholarship ki porhilo hada non ta scholarship do ne chinia tenge 3 lakhs and below pulo tangte 1 lakh something tuition fees is total exempted ladak lata ST da lapon chini pa meme structure bang ange dolang 3 lakhs to 5 lakhs income pulo tangte 75%. Then 5 lakhs to 7 lakhs 50,000 put at 75% and 7 lakhs 50,000 to 10 lakhs plot at 25% and 10 lakhs and above plot at full posa chipinang po lage 1 lakh 67 something. Agla soang bong la kecho phanda dolo 1,000 rupees dol lage central government 11,000 extra nang kipidun hala tatang minus melo. Son landan jade pulote calculate pamithan lang pamithan non at present ke 700 something per month bon non esti tunge chipi nei itu 700 non lang to private school private pudam mon nangli choklo pharo phawet ba surisi monthly fees monthly tuition fees school ke dam ke wang tiffin jang thu khorot school pen chewang oppo ice cream oppo chips lahai chisa pamithan nangli kwan lo per month do ulang hai lasi lahalam chin de mane longle podun lo pulote mane kini heni lahalam ni chin de political alam council ni chin de ni experience chethan ji age hada ke aning re o so nang ni soni school longki aning re set bang ni nege ning re o bangali nege just damchet bang sita hada ke ladung ke lang pilo all rounder silang che ne ba all rounder hoy don ta nang theklong mo la jada kem lap ni tu all rounder hoy nai hada buni tum ke last ke lang hada age Class 10 mana ke 8 9 10 pela tu ke kangkrung lok lo ingkrung bo ni tu admission 120 ne something ni tu class 12 de ko lo bang 13 to 40 ni tu class 12 lang ke abelo ingkrung lap lo class 10 nang ke sang lap po hada ke isi katom mark lo pon levek nang po pon lele pulo tang te
lagi tata wang nang po angke Sony school pe ni tuma withdrawn mane da ke wang nang ke 3 ground. One is academically percentage long de wang nang po, one is medical unfit che wang nang po, and one is disciplinary wang nang po tong discipline ye kini ni athema da IRB puisi do individual record book hadagle la inga care pele pine tok ang putel like all India na hok da silong lelu lagi la si hadak tong ke tok ti hadak la so un ane chechak po par kene po age dak munit tum do karjulong de Sony school do lo pute army tu wang pak pu kali Sony school long ke only 3 principal headmaster register they are from different wings Air Force Navy army pe latum do choji la anlo army amuni ke ampar all civilian te bok tera tu sila interview chipu dun na po chelong dun po and instructor la PT ta ho NCC ta latum ke ex serviceman ampar ke hadak an kitun ta ho hemkar kok ta ho pine pina fourth grade third gang sob local lo hadake ne golpra ke dota ke latum sweeper bang pe wana kothe sweeper da gawe dhobi bang pe wana kok ang latum phal pina extra to quarter pine restaurant pine extra khorcha to kok ti la se kitun ke dang kar kok pine pina han ke leb dun ta ho pine la ke sob local atapan duty cheklam po chedam lok po la si dak le Sony se dolu ponen mata ke te bok tore tum ta jiso ke ale du duima pus je matha ne bang ke la da Pasinang li teng puluh te jitula nomolom kacetang bom. Je la Sainik school ke lagi elite school. Keplang ke piu somar dum si dake padun uncoji. Pula bangke it's a complete myth pusi pudam pu bondela bang. Kali keplang pi kali dake komama entrance ada keplang polling le Kelongi kali. Dake song kali mati oh ho ni amuka so ni sopo pila tangkap puan alam lagi centrally. Okay. All over India si lagi entrance. Kiduk nai adum se tame long podake. Kiduk nai nang thandak lo nijir potum ta do la adhok nijir potum jinso me keng oma bila tum. Keng oda bang pen ni tum pen yang keram ram hut pen. Underwear ave genji ave la tum anda admission lo na tum na army officer lo. Army officer pen si colonel pen retire lo la tum. Sa kiduk nai lo do si ke. Ake nejir po inu do lake apa po ave bihek penta bangsi aong tum ne mase pathe not a single paisa we pin pe Sony school ke pas la engineer non la kidu ke plan po ave hada ke or depend upon your caliber aning re pikta le ave hada ke so smart muche ne smart means ang Sony school na mulde Sony school pass out pulotang de anchuche ke thithe Sony school pe pines ton claim regular Pinisong one foundation do ing tang pi hada la piling bang tang pi hada ke athema da prang sari baji pen sintung kang plong ni hada ke nang thandak lo punishment chu nang lang ke nang lang ke chu ki jun nang thandak lo hada ke so da inte arlong le chu ta ni tu hojom la bo son tam no tu nge me than son je an ji thi an kang ji ji hada nolong la ha bi lo he ke chu me sen hada me sen ni so hot experience do pi lo ne experience thai pu lo tang de ko hada la Sony school ne Sonic ne manvek nei pu gali hada ke just institute hada ke Ninghang na mandi pidun po, ninghang na pidun delo. Sony school Sony manve kali nitum bets total kola 100 something bang thongvek nitum. NDA kit only 3. Nitum a pay bets ke nitum a prang bets bahini. Nitum a pay inut ke long le tum dadu. 1964 to 2005, 2025, 200 something belangs. Sony school Gwalpara pen ke negidun. NDA kidun. La sombo no nang dun chinilo la general Rana Pratap Kolita. Puan ningkan inut vet lang sampai na puan kili dun lang. La si puan kisung kene da am thang kili barang teng la si. La si na tenge fi salam ke kene bom la percentage kon se hang duin ma. Se puan percentage to 67% ang bong se 10% karbi tu man nang vegi. Acha cruiser ni li isi alam aku kadu we radapan pachini pak clearing tung hadi. Social media long jase met la so puthak discussion do bom la hai je Sainik school long bachar riji plode around 1,60,000 ipine khoros nahi ekla so fees bang ke installment wise 2 installment pensi la so fees bang ke jipini in a year la sila sola ma puthak bang ko ana hok lo Kali lagi structure ke dulu. Structure ke Central overall kaprek nitum Assam kaprek. kadu beta arjun ni tha Central bank something 1,61,298 something. Central bank total overall. Sida itu Assam bank la so 1,47,000 something. ST tu mana kom celang diso asong bong. Adi ST bank kom celang dak diso cum celang. La song bong ni sini atengke dang thandang lo mati la income parental income. La so income upor lo. La so income nang thandang lo tuition fees ke 1 lakh something 16,000 something.
Lale 3 lakhs and below pulo tante la 1 lakh 16,000 minus to lake. Okay. Ha 60 kon kinelo angkela kechoki jo dietary fund 11,000 central government penda dolang. Lat na minus ingoi. Angkela pocket money. That time we are getting 15 rupees pocket money. Nowadays 125 rupees pocket money per month. Mane 1,500 pocket money. Incidental 2,500. Incidental means pacha so keng off heno daglo. Pini avelo chenam nai la incidental. Yame thang posa lo lain tu from fill up nang po chelong po just bank son lo posa chulai sin chenam nang po. Angke dak miscellaneous dula. Asob la hisab dam le lo puten clothing pay NCC khaki dress pini pin la dula. Adok underwear ta ho bonian ta ho. Adok ke nitum che ponang po. Lai ke minimum ke chum anpar ke hadak lo lai khaki dress dolang akeng op dolang NCC akeng op amuja dolang la non la uniform do pick de hako ke awin dum non la uniform do pick lai song bong lo. La si pulang dam pulo tang de na lilang la minus ta pute di. Awe something 700 something basi pucherium per month. Lasi amut pilam manggala son hedi. Ta don wasku do nane kalori ke chali. Bang ador sumu. In conclusion. Oh, solo ase dag scholarship long ma. Scholarship long ma. Scholarship long ma la long. Chine de scholarship long ma la private college school long. Long le bodi. Long le. Hada scholarship che longi. Lasi hako ke dak chine medical engineering ke pori tum da council da stipend pipi. Nola pine pipi china phang tum long dun lang. Stani junior son pulotang te Sony school ke ne puloi council se claim pon me dak carbiosomar. Karbi pang de carbiosoma ba inglong so tum dak karbi 62 karbi tum. Pang paro kalam nije nam de. Latung le dak sidlong lo putang te council pen da isi bipon abo scholarship. Dak le long lo pude 1% scholarship ni tum per year nang PG. Latung phan student phan lata job pon me. Athema engineer medical mane pine lahai long pidet mati non pine chine apang tum long dun lang ni medical charli bom ke angke lalo bostu ke argola army man vek nahi pukali hada ke soni army man vek nahi air force dun vek nahi polam kali hada ke is just education non nobodoya long dam da hada ta ba education hada education pha jo dam chon mai noboy ta me jate nobodoya ta entrance free of cost sit ke long sung pik sa karbio soma do lo no ke Daktalo, nitu entrance pinang po nitum da council tu na sinang po free coaching pu nije tu chok chedi council tu da coaching center ronang po munir wanang po komasi nang li Bihar UP dam tha non Assam Sony School Goalpara Assam penta bang Bihar UP sang pling thublo daksi athema Bihar UP long ke coaching center the pik entrance da Assam sudui train pena to somar inunu teacher chewangi bang phoke bang throke somar chewangi tu student chewangi da entrance people da palong pola tu bang phoke bla bang tu bang thongke pe la tu sit ke long lo da tu asi la tunge cepaduk pik mane army le men lo athe kiduk tum se kyau ke charlie pen ke la tum da chini lo ke charlie pon fees piune jadu ne sakuri long le do la tum da la si bori bora Sony school ludun lo pelotang de la tum da esti do la tum da kota do nang lud lo pelotang de la tum ke job matha job lo ange pu India long the long lo un e putela tu engineer chali dun po nijir pun dun da duson India long tu de engineer chali pas de ako army dun thu po tu army dun vek po adhok doctor do nitum nijir po la bihari tum de bihari tum UP tum la air force by India pine long dun de det po medical pas de ako la tum CDS pula ako body dun po medical ange doctor isa ludam po ange anta and defense dun de gila tunge la so la tum anning bang la tum ange sa nitum ange hadak doctor engineer Pan ke kene hadak arts away kene away la commerce away only science so da hadak pen wang lo pulang tang te nitum nahok ta damelo engineer da damelo medical da damelo nitum a batsman 29 nitum medical ne bang juilo he 28 doctor ake thekre doctor anselo All from Goalpara Sainik. all from son ne classmate ne roommates ke onlo Dr. Sasanko Bor amenarjoy cardiologist urologist classmate lo roommate lo intumake dorapet chorapet irapet tu netunge so all from Sony school Chala tumne itu aim in life ke Sony mane army exam pilo hada ke compulsory NDA bang ke compulsory pivek nang po neta pidul lo UPSC pidul neta qualify lo 1925 sita neka heart problem the chana medically rejected kalde pinia ke neta army pensi colonel sor ne pinia retired po mene neta son Okay. Nono bangge nili just a brief overview ki ping tung bangge lalo nili tum sedame non headlang hithiru bakso dolang Goalpara Sainik School nili tum sedame visit lo chethan sai ong pumat se nili tum team kai Karbengalong Digital News Forum atum ben sedame nili tum bang krehini a team do nili tum Sainik Schoolan Goalparan palelo lapen hadak
kupi si da ka jethan sai ma alam mukha actual ground report ke NMG phasin nilitum dam lo lapen hadak nilitum ke thek dam long bang ke la lo da kupi si ka jethan sai ma pen bang ke completely opposite asan si ke thek am long dak social media long kacar ju sai alam je land grabbing case doi dang lapen ke dake elite group tum si laso adim ke admission long jo jita ho lason do omati di social media long alam theke klang hai asi lahai alam the puthakan stame nilitum hadak principal pen inut nilitum interaction dolo lapen lahai rat pen karju alam thean stame nilitum hadak karju pon pedolo principal aphan lasi principal aphan nilitum jasemet karju wangge lalo kiduk kelak alam si wangju la hai athe ilitum ke karbi akhai ke papi de rakhai economically we are very backward apot si economic condition alam si ilitum chathanang koklo lasi army officer lo lapen at the same time principal lo hadak institution along ke lasi alangli nanget hanun gela lo dakke pamu pu krusar ki pu sonsi dakke kiduk kelak pulam ave dakke kaduk wes tame equal muthe pamu beng ka jathana sonsi laso sonthom hormu bang lang upo mental fitness physical fitness lapen ke la kapurhi entrance bang crack dun unnon ema laso hormu bang lang u lasi alangli nang thanu du bang ke lalo dakke kiduk nai atum stame dak at present Gwalpara Sainik School longke do busi nang thanun lo lapen hadak nilitum shockingly bang phli karbeng longpen kacharli dam house martum do dak stame play boy dulo amen inut ke itum karbio sudulo just semet ke ada ke them long gelalo economically alang itum da hedi puan sophisticated kali elite kali latum setami hadak ledun lo latum pori dun lo inut ke dolamara pen inut ke manja pen inut ke kheroni pen lapen inut ke bang phido bukulia pen richo hidi pen lasi lason si nilitum hadak thegam long lo je hadak army pleng saji pulam da do manti di chethan pasai pasui do lasi lasolam sedami hadak kachini damji phandam lo lasi lasolam sedami hadak nilitum thegam long lo hadak army ke principal dolo inut lapen inut trainer dolo lapen ke NCC along ke thana bang inut dolo lapan jolo army nilitum daga them long bang ke lapen kaprekan ke sob general munit atum saide lasi nilitum experience alam senang ithan la hai jitu nilitum hada ke dam bang ke them long alam lo la bang ke lasi jhaga dum bang ke maybe ka chini ne pencil hai alam ningi ta hai lo setame actual fake alam bang ke ground along nilitum ke them long ke la hai lo lasi nono bang ke nili apor pading damo elo public pen a view bang en senang public pen gupine karjugang dung doma Sainik School alama puthat public pen kumani karjugang dung doma mic pick tha तो दिल्ली कारजू दुनी पतिंग वेलो सैनिक स्कूल लोंग के देंग नंगी मा देंग नंगी मा पोलाम बांके अफ्रांग बेन तला के कोमाने तो मांगे देंग नंगी सोम के निगे पिक लो है सेता स्कूल पो फुटा के लगे देंग नंगी पोलाम के बांग वेलो ता सोलाम मांगे क्लियर लो स्कूल लो बांके सेता मुहे चथान लो एनरोलमेंट फुटा लो नोना बांके रिटन एग्जामिनेशन चटकाली नोना बांके ऑल राउंड परफॉर्मेंस जोंग से अवे पुलोतांग ते दाके के एडमिट दुनी बांगला के सुंक्रुंग ला पेन मु पु बेसांग हो बांग पुलो नॉन के रिजर्वेशन अपन चोंग होंग कोक नांगिलु जनरल कैटेगरी लोंग कॉम्पीट नांग पु वार थाई नांग ते रिजर्वेशन तो अंता नीली पुई बांगे जनरल पेन कॉम्पीट रोंग ना तिफालो नांग लांग के तुम ता नीली पु बांगे जसिमेट के एनरोलमेंट लो आ स्कूल के वान पु इल तुम बांग को आंचाली दुन लोंग मा हाला सो आ गारंटी बांग ला ता दे इंग होपेन इल कनी चोर लाम बांगाली la anjali dun long po nie chor lam le guarantee a mohet INC te pulo white paper pak lang no
ลาโซสคูลบางเราพลตั้งแต่ละอานาซิดโดตาละอานาซิดโดโปละเป็นอานาซิดังบางเป็นอิตุมละอันลงตาไฮโปละเป็น nang lima ni phanak karju jido mala so puthak karjui lam karjui nilihin ben ke suggestion na son si bang jui le he la so puthak peklang peklang te council pen oh peklang da ko jong si enrollment na guarantee bang la so bang dulu pulutang te itum ke opposite lam civil school ke nang po itum na school nang po quality education nang po mut he ituma somar tuma enrollment na guarantee nang pinot hala bang si itum nang ye athe non da ilitum to de ke plang ki dulam bang jui the bang la lo plang muchor tum ana bang ke quality education ke long thai lo nili pu bang ke non son son nane rong atokan no long bang ke LP school rak rai adim long la so amonit a mental a fitness a written examination ki unji la pena kapre kapre hin a chances ko andui rong school long ke lage media tum ke lang dawana thailong er lu tum itumet hang dak town cities long dokok tum apu thak chema tha chok chi mati hala non la so sailing school nang ji pu ka che song tum tala ke english pha chi pe check set sil pa na school non waning pu ke hang lo pulutang te ituma thaning ha at gather sa tum ke ha at to no ben to thai lo la dak che song long ke la si tuma thaning bang ke ha atok anu tum pen anta dak nang apa chali dun long ji awa sai ki pg phan le tuma guarantee bang pipon thek nang pu aku ha kapre school ben pangbar nang elu itum protected area pulo kente hada ke bang all india bang pacedan nang hala solama ni pudun thai be ta ime thang dim long bang ke itum ladak ala karbiang long masila ke adi masi reservation lo pulo tang te itum thang phan chi reserve thek nang pu an si itum ching thordun phan itum long pu hala so bang si aso guarantee bang si Karbiang long autonomous council local government lo pola so guarantee enrollment a guarantee bang pinang po anu te dake jok ta ko poje abang ga avelu nilihin pen puji bang ke sanili isi esonalam karjung tung bangala lo tenang li opinion bang e ko people la medical college puthak la pen ge JNV puthak athe dakta entrance pen si litum ludunengi aso puthak bang ge nang li PC pupola non JNV long son sona bangke ili tum thang mo tum penang an admission ke long don la pen dak fees bang la ke don pen klar dak ke fees ke la ke su pikali jok ta admit long no dak bangke la ke tum thek long dak lo la pen nili puji pu bangke Karbiang long autonomous council pen la so alam da pon thunang lang JNV long ta ili tum asomar tum an si enrollment ke long thuji phan ke wan thunang lang pu bang nili bangke non ke doloแต่ละอันสุสิโดนังล่างปัวบางเคเคลมทุนังล่างอาทิตย์ละดักฟีสบางเคกิปีจีพันบางเคสุงเซลดักบางเคจงซี once admitted ลาสิลาโซอาการันตีบางปีเทคนังปัวเนี่ยถ้ารองเป็นสมรวันลุปตั้งดักบางเคทางคุณภาพแบบเด็ดปัวปันสีส้มดักล่างเลยกาลิลีกันล่างสมรวันลุปตั้งได้คุณภาพแบบเด็ดปัวลาบางกาลิดักสกุลลงวางแล้วแต่คุณภาพดูปัวบางสิตุมาถ่ายในบนปุสินิลิมาถ่ายla so skulong wang no te quality do po dak masi dak si discipline chini po dak masi nang thek po la sila so awar sai pinang po itum pipeti ke bangke la ke plang pelo an ke non ili tumang bong ana bangke kacharli long awar sai ke long tum ana bangke la ke dam bom pa phrang bom lo non ili tum long literacy rate nang ke sun tu ke atok an open la bang chini nei ha ame thang hem COS si non ha borpung tara pung sorta chokila si bang laplo la ka chini no chokila sorta la so si hala ame thang adim long ke chi du thek thet lo thema school a quality se ve lo la so bang ta bat itum ma tha pon nang la the ilitum long literacy rate ka ve ke hala dak rong tok pen si ka ve mati la si itum ka focus ding ko na lonte hadak si focus nang po konat pensi literacy rate nang minus ma hadak si itum fokus nang po an si itum literacy rate ke nang tui po ke nang lu po ke la sila so enrollment a guarantee bang pinang po la pen all india long itum a compete do nang pu bang ke la so ang deng ke itum long ke thalang po bang compete nang general category nang compete nang po si ta itum reserve a seat sa bang ta itum ong nang po athema anu tin mat ke la ke general long compete dun thai bang non la soang deng il tum ke un elang athe school la qualities bang tum thek long lo chi ni er lo tum ke general la category long a compete dun un ji pu la soang deng le lelang pusi nili thek long lo the medical college engineering college ta il tum accept nang po
Lasona rukom loma. kali medical college bang ke lake deng nang po athema medical college pu ke lake non ke asi ing tui bing ang dengan lo ta medical college long ke doktor me henu bang ke lake tum deng nang pu bang chok chu dei mati la suang dengana bang ke the nili pu bang ke non angkor ahut ke ko nalon te ke than pula hai somar phan la angkor chira hut si mesena school long chari long lo pulo tang te medical long ta compete nun po engineering college na compete nun po sita a foundation jong si pamit hek the pulo tang te la tum kunalo compete nun po ke jong si mesena school long itum pachali dun long lo pulo tang te a foundation melo pulo tang te an ke la tum compete nun po o na hok a college long ta compete nun po labang sin ni lima thalo Sa Sainik school wang lo pulo te isia benchmark ka son cheman po kalima. Athe lang litum ke quality education pan se stress ke pi la pen quality kuson ma quality amuni la pan se la tum ke ka produce. Asi Sainik school wang lo pulo te kapre ka tum da charli dun po. Kapre ka institution da charli dun po. La son nang lima thadam de ma. ni lima thalo sinili pu bangke non la so competition bangke let us compete among ourselves pu bang ni pu bangke hong bana dovek pu mate obviously dovek pu meta pulo ante people onte state government tum 67% local state government pan people reservation binang langke jong sila ana quality na putai all india le compete na why reservation for local state government nang nelo sita people la support bike ake nang do kong no athema dak local state pentap kachali abar sai pinang puposi pilo ante itum da punang laso school ni tum kache song ni tum kachali thai ka ve posi ni tum la sobor ke van lo posi ni tum phan ke laso reservation ba ni tum han nai putum chi punang lalu putang te itum non ko an ma reservation kilong la an su se itum long pokente la an su se itum thang student dak chali dun long pokente hala so bang sin li pung tung Salah so puthak aku agar tunang hadi la so puthak BJP pen pito kaning jai ne. Laso a reply puta kalil hai son pen mangke almost clear lo Sainik school long alumni lo alang li charlie vega bang ko ane paklar daga phita ko confusion dolang bute ne kupilo mathapa almost clear lo pipi mak confusion anta alang li battai si explanation me se clear lab lo whether it is fee de whether it is enrollment ajata alang li long se clear lo la se alang li puthot angko ingti sang ho bang puthulo alang li pupe aprang stame alang li tuma party pen stame pula hai ke chengsi bang hala inghana phole long stame hodak bang army nang thok pai bu pen se hala sut bang ke cheng la se pabilong le pula hai second bang ke social media long bache thang thul hala bang ke fee structure fee so pick walam la so clear stame alang li cross ho pakla dak la ta fee ke la ke hala scholarship pen se la ke bijok plot po pudam la pulutang te pinang chit stame asap so pen si pinang chot po ta clear lo non mang enrollment alam se angko alang puthulu hai enrollment ala ne le pudam de je reservation nang ne pupe nang li si kalite pabedan nang pupu ni li pupe sidame ni li pudam angke kala general long de tum compete nang let us compete with that general also etum ke to st lo ke reservation ke long nang ke long pa sidame etum la kon ladak reservation long chong hong lok nang ne pusi ni li pu laso jok se non da UPSC long non anta long le dalu to chok le hai lasi reservation anparta non mangke compete nang de la tai silam lo angko foundation alam ta alang li puthulo foundation alam stame clear lo physically la dak talang mentally stame lang anparta entrance alam ta pulo tang te la dak ke kiddu ko tum da physically mentally la pehla dak entrance long se mesen bote dak ke un po lage la sinon mang etum awareness mang pinang gali te la punang litum puno la bang mesen ji arju mesen ji hai awareness ko an ma ke pion la pen un bote free coaching ko an ma ke pion la pu bang arju thu mesen ji hai ta non bang ke Sainik school nang ne pu ka question ji ave that la pen almost clear alang li cross ang ho kaning je almost clear doubts do an the clear la non mang ke fi pen dang lo kapre la si la lo ne le ki pudam thui pu bang ke
third India angkang pisitame kaduka ve 33 belang sainik school ke 33 school sainik school pe non mang Karbi Anglong sta menang li rok pelutang te lake most welcome lake mesan alam lapen hala song trok ke paraman ke song tu manta la tu mana curunang pula tu manta lapen la itum Karbi Anglong Autonomous Council Asiam Dr. Tuliram Lohasar pana curunang po la sondak thak MP sar omorsin tiso pana curunang po themalang litum stame do de sang se dak implement di panalang litum stame cepat duk piklo lasi lahai clear do an lahai daus do anda alang lihin pensi clear loblo lasi non am het stame ni lipulo lasi hala student satum phan bang ilitum chuning rinang lite CM sar ke pupedata lage ready lo coaching stame pinang angko jong se admission fee jong se pinai putela tapidet po CM sar same labang solam same pang dakalo lasi ladakya kaino kupilo akainu pudam lo bade asap puta velo ma busen li Choi matha po pukro sar bang nangli kupini la so puthak nangli individual point of view ping tung ma Men ke lalo je somar mane awareness ba duna ponon non la school level kaddo kawe soni school da Karbi Anglong bang lobre Karbi hamphang Karbi tume dunde de dimati koma se aning ke hang ma aning ke hang du dunchot polas koma ma aning ke hang harong atokati school ada education pon meme jat jese la songbong tame aning re set resat inut ba ke doi la songbong pinso non la alusu tum handa dolo class 6 and class 9 aprang itu pinso an chotha ke soni school ke dake chine pinso ne co education ne chine sa kape kape no ke gwalpar no ke co education pinaglo la se hala rong atokati tame aning ke ro sumartum ke do sa maybe financial pine po unere ta hai la se hadak tum chin lo rong sor tuma school tum lo chini je la soang bong la da bang phoke ba mo la ba hini ka ning reset po hala tum phan si wanang po extra coaching pina po tum phan lagle da wan hostel ki mo pon tangka do council hostel pa kim na soni school det kali nobodia fanda melo ke KV fanda melo kendriya vidyalay fanda melo doctor engineer entrance tum phan da la hai phan hostel binang po free of cost hostel ke do ke jum free pinang po la free la tuma coaching pinang po ange pine soni school phan pine ke rap nai do lo pulang de ne side pe copy ma voluntarily ne cherap dui ne for this coaching upon kethan physically koson ma methai fit do nei koson do nei ma te don ma physical training ang ke neta un rangsina ta 7 years ni tum NCC hile ke apen chenglo losa ke pangplong pen chenglo lang ke pen chenglo ajada thek la lo tu lasi non pon une de ta step basic pa itu da dulang lasi pini Rajiv Kro hin ben pini ke rap nai pulotang te nedolo nelowangoi koson si entrance pinaima chuning ta ne polo munta soni school pidun thati ko pu chuning ta kipu dilip be bikha mahajan asupo phan interest pilonsa Karbi Anglong center ave nearest center kelong do Gwalparan dun lonsa jitso for something maths long kom chen malong dun delo osuba la se la mthang jab chipu ta opo nele nale coaching chelong son de la long way kipu coaching ave der polola la se coaching le do son de alang la long et pu da nasi sondo mane coaching do vek nang po nitu phang ke coaching ave nitu ke Charlie only pilo soni school hut ke general knowledge GK po kitab do nolom do ne ame china pa GK po kitab do laso GK pori nang po ange current affairs kitab pa po ne current affairs ange intelligent hadang isivet son kene dui la pia po dragam dui kathom phi dragam dui mane fraction of second ma thanang po la distinguish kolobangsi odd event kina po dang po kozobangsi ahok bang ahok prapik nang po adok aning kere tunda long dun teta hai kilu tunda long dun lok ta lai long ke neta nu kilu bang aning re bang kali neta sita bihek me bojat pi apol klem thak tem pro la hai so long dun lok lo bin de la so apol haso ke bojat ke nonda do bom la bojat bom ne nonda nasi na soni school ne mata ke dak dolu pulte la tebok terai la muni tumanda ke do te dak anda dak pine ke sakuri hai ke long dun nang po age dak ta council pressure nang po je dak mo dolu pulotande Karkok bangoy, an kitun bangoy, an ke hor bangoy, dai Karbi Anglong pen, bar son Karbi Akhai pen tribal de pon percentage nitun dowek ni. Athema lagi interview lagi written kali. Hadak pen office tum si latu enrollment ji latu ke. Hadak ke central government ne kailo, state government ne kailo, lagi methang lo hadak authority si latu ke selection ji hadak. Niki senior tenge, laso authority pen cingkinang po, council je son lo pulotang de, na chokidar no, pion no jando lah. Fourth grade, third grade, tuan ke tu Karbi Anglong pen, pon percentage tu long weg nahi pu, ekene de nahi la semi pu. acha nili 15 second oh chok
sar CM sar sikivanya lam se do sitame nili phan ne alang representative hisab le hai la si CM sar ki puke third grade lapen fourth grade bang ke la dak locality tuman si PG pusi CM sar bang ki pu la si nili la so alam ang dak pen se pang dak le hai alang li hoi lo CM sar hoi si nili non ki pulo third grade lapen fourth grade a job bang ke dak locality tuman si PG pusi pu lagi record long dulu alang li pang dak alam nearly 5 seconds ang mo patang depo nearly amo hete pu bangke local state government aphanan tai tum reservation hangdun det pipot lo pulutang te dak a state a sor aphan pachari long nang pusila so reservation hang lo pulutang te ente hala so teng lang dam pulutang te ilitum ke hang nang ilo ma state a sor ke competition ning hang hedat ma atum ke kilulu ma kali lasi hala tumta amet isia state penta la so a quality education pelong nang posi la so reservation ke hang lo bangta aku a state tin ta la ke kapre ke ta dore aplo la local state reservation ke dore aplo lasi ili tumta la so a reservation bang chipi thek nang po la pen fees alama bang ke lalo sainik school tum ke isivet aron si a state tin ta la son si dam lim po kalidet aso bang nane lar pachat dokok lasi mohet INC ben pak lang lam hello la hello akenang sodlo white paper ate isi nang tum council pen officially pek lang non debate jut kok po lage ni debate jut kok po pek lang non a fees kila po hello economically weaker section tum hala puan lo sports kota la an lo the scholarship bang tala life insurance aton bang kali dani moti RPC longi po bang kali dani la so deduction bang ke outright keceng pen masih so deduction bang donang pola bang tak clear nih keceng mocipino mopina people la bang kali der nih laso bang jong si officially jong si peklang der lo punutang te tum pipalo di biar lang ke jut kok lo askul pang ni pit no charlie pit na lasi laso reservation na putha ka bang council pen ka peklang je phana bang ta itum cingki nih pemasin lima thak sanili laso question along se aku pardon thulok po hai pu BJP banjili arjung tung lo sainik school nang BG pu bangge nono bangge karbing long lapen karbing long along lesi ile tum chipi po karbi along lesi chipi po lasi dak local sentiment alam do dokok lo lasi la so local sentiment aputhak ka address je phan pong ben anut me jathan lo je dak local candidate tuma phan absorb po nahi polam lo lasi ko ana presentation Karbing long ton mas council pen absorb po local ari so jang dong pan lugu charli usmar dong pan kali la local tumhan ko ansi dak adjustment unpo la bangke athema la ke esi central institute plote ke not only in sainik school along that delo kapre long the entrance do polake on the basis of the entrance de ke pas tumsi dak bangke longpo la si itum ki punaing bangke la entrance long ke pa unduna phan itum somar phan ke pa unduna phan itum kalite free coaching center set up nang la ba itum request nang angko CM sar ready lo rata free coaching center pian ki bi phan ready lo sitame la dak local atum han se pon labi pugela bangke possible kali lagi athem lagi central institute dak data kali dak JNV long sitame hala dak ta kapre pen sitame dolo langsung dak thakam he nang lipulumate dak medical college long sitame hala dak sitame medical college long sitame la dak ta la dak data tum kali lo la solam lo la si itum ko anma ke paun itum sitame dak da don't get mentally we have to be ready itum usomarahan ke pas tu jipan lapan ready nang po sitame council pen bangke an pen bangke lage la tumke bori bom lo nonta ame job alam ta nili nang thano la pen an parta kopima ki un bang la an parta da coaching alam sitame pulo la pen jong si asap so jong si fi ki pinang do pusitame council pen si bear ji puta ame nili salam same nang thano la pen ako isilam nili ako thaning tung hedi pomo pen pulo je sainik school ke kapre dim ke class 6 pen si kechali dun long sitame dak karbing long bang ke special case ke la pulo je la dak abang ke nursery pen ta doji pusi principal abang nili tumanang thandun meong choda lam lo la pen co-ed 300 lo sudah do poda abang ke kali la solam solo soni school ke di ene ke 6 pen kenel sita kindergarten pu nahok nitung do rak du ek thema hala la staff asoma tum he
lah hada campus tong gitu hada Charlie long lo angke outside pena bang hada kindergarten but it doesn't mean hada ke Charlie class 5 pass penge 6 long nunde entrance pibek ning enta sita basic kela tum long ponta playground pen do nitum ke do ta do playground do so pe so bang po nursery class 1 2 so up to 5 ke julo potere ako 6 entrance pinang po Dr. Sony KG do vek po na KG section ang 6 sud pulo tang ako entrance pinang po ato ke 9 long pinang po non long ato ke 6 long pinang po Choroi glo paklar por aran pu audience pen panelist tum han pine karjuji alam the dolang mala oh bu besang ho Chorula nili BJP representative ke hai jiten bevan sar jung tung lo CM Sarpen admission fee bangke pipon det pu alang li pensi lam the pek lang lo me pi kalam lo la pen la bangke alang li lam chakateng chwa pleng vek nang pu bang sinil tum hin me kan ning khang lo mu dak bikok lo te sita nil tum ka chinya teng polte lam chakachipia teng peng ke ba pleng place ki ong kasi admission fee bangke CM Sarpen si kyun etung ke pipon det pu te ke ning arong lo nili hemo smart hanta ritilo lage nili hin ben karjugang tungalam kar bianglo Thomas Council pen non la sainik school phan longle chiri kwan lo ke pekpo halabang klar tak alam the rat tum longle lang non golpara long nil tum ka chinda mateng polong te 506 hectares lang se dak pilo dak kar bianglo Thomas Council pen kwan lo ke pekpo dak halan number 1 li chining tunglo nang li pen labang salam the ke loy musin nirining hanglo Number 2 bangke Karbianglo Thomas Council pensi longle pek det popot longle pek det pe to benefit bang eklar tak alam the bangke amu heta du ka ke thek ding tum polo white paper bangke peklang pek nang pu sta white paper peklang clear ko si non ahem ke salami phan longle ke pasur lok lu ama si rat mang hu prong lu ko pene ka chong hu ben ke klem nang na ka son si mandet lu la si la longle pisur se aprang jong si la white paper bang klar dak alam the bikok busan de pini le busan chatai itum kaching ki chathan dai apor ta pen hok jok pro ja porlo la si itum kwa la benefit ke long bo la bang klar dak alam the pachini son de me parji la pen Karbianglo Thomas Council la pen central langbong MOU chi tok lo ma la suputha Karbianglo Thomas Council pen central ang bong si MOU chitok ima mate Karbianglo Thomas Council pen state ang bong si MOU bang chitok po hala solam theta kachini phaning hanglo lapen dak ili tumsi longle pek po potsi nilihin pen barat aning ke hangateng poluang te amu het congress songja po to pek lang lo 50 ba 55% abang ke itum dak STH aphan jong si reserve det poluang te laki itum ki kham khiya alam avi putalang li ning jelo hala bang solam ke mesen apen isi alam bang ke rat phan pa confuse nang ne niltum APS to sia hin pen labang so sending school phan totally malen tum ki kham khi kali school institution bang ke nitum welcome lo sita dak nang bi pen ko an a benefit long po itum dak inglong a khe itum hala so bang an benefit long ji pomat bojan cement factory son pini influx nang bat o bang ke chokchi deji pu phan sinilutum lam the japak lang lan chol Sainik school pen aphan longle kwan si kipima polam le ha neli ke chini tu nating lo hada kaduk ve 400 bighas lo la Sainik school aphan ke panong pen la longle kipi just two questions answer porat la pen an parta hala ko pipi manang lingkar ju answer setame ake hai Rajiv Kro long si penang ana reply ba answer bang e dokok lo si nili matha nang li tu meson ben ke nonan bang e clear lo mele hai kecheng pen e clear de thai lo bon la si hala kecheng hut bang ke alam ka prek ang bonglom ka prek non bang ke asap so tang li tum la solam chini lo bon la si non bang ke la solam se nangar ju lo je dak locality tum ko son ma palam aprang ko bang ke ameta nili pulo army nang thok pai polam tanang li tum pulo lapen ang bong malong ke film stame pulo stame la bang clear lo
non bang ke la locality tum phan koson ma polam ta nang li tum pul hai asi long le bang ni li pu lo asi ili tum non bang ke overall alam lo kapre lam chan ta pading dam re ta aleve lo ki tum lada ke chong hu polam da gali soine school dak nang bijoy polam da gali lage athema lada ke khadak song trok atum khaya farman ka che song atum hola tum hala dak MOS ka che toklong si soine school bang ke nang kidun la sila dak ke chong hu lam ta avelo non bang la implement pulo non bang ke hala dak ke pasur pulutang te nang li tum jong silan chini dun putang te la bang ka implement polam lo athema la dak ko ana afan se nang ke sengson mala ta kaduk beta social media long sta me tum thelong prong lo la sila dak ke chong hu lam ta ve ya ta lam ta ve lo la ke implement pulo la bang ke hola nang ke song atum afan si ka churu nang pong deng lo non bang dili pudam bang ke kali ka chi son dungi mesen lo non white paper bang peklang kle pin si non bang da kam claim det la se hada kam claim clear prang si la white paper bang klar tak alam the council ben peklang det person de pini la person achatai itum chitong jo project polo posini le kaneng je ben rata la sening ke hang non sinili ke chilang 400 because sidak pi puta non se ka chilang nang li pe ka chilang la so alam lo la kitching anta ini tum non se ka chilang dak la so platform se ka chilang hala so alam sinili dum nar junang ko konali phan a hoklo song throk bengel lam don je tong lo chinil ka duk beta sida nono bangke la dak longli ko ansi pekji bang ko anari so jang dum sida local to benefit longji hala bang klar tak alam thi ma jok ka long lang nang tum ang bong long tai po minisa rat ke chin lang asi rat phansi ki claim pi bita rat ke chini bangke akinang sot lo la so lam lo hai lalu answer lo gedi choi pu gedi student tum da do potsi students men karjui do ma students atum ben karjui do ma Difu government college pen do university pen do pasar jolong alang tum pen karjui do ma Nili Nili ala question bang ke sa Rajiv Krohansi ar jugang tung ala alang afi alam si alang ipu ada ke ki du katum ta dunlong pusipu la pen tangka posa ka ve pina tum ta dunlong pusipu alang li ganing je bang ke la ke ningkan plike balam si ganing je ningkan plike ba prang sida me alang li bang si ta me 350 rupees pune ko alo ni alang pilo afi so non hala 350 pen non an ningkan plike ban value lang lo kran de da la ka si ba so se dat po la pen in general non lang dam lo po te sainik school fee ke 1,30,000 to 1,50,000 de la pen ke la concession lam si pulo concession ka state by state every state differs as per the sainik school website non assam long pulo tang te per annum da ke 30,000 rupees veji concession ke do lasi laso kunat pensi a source ma alang li phade karjong tu kunat pensi alang ki puma je ki do tumta yong sia dak long do lopde free long i kunat a source pens ma ni langa phandar ju tung la pen sia bangke sainik school bangke lake akijoy lage dunong le thek lor lo sida ta ki lut do ne bangta entrance pivek nei laso po sia da ke thek the tumta dunong lo thek o te gang ni bangke la pe wrong information busini puji yong si alang pine kunane pen kachini do pade lang pa clear tha sida all Sainik school dun ji pu dang te hada ke all India Sainik school entrance examination so tok vek nei un vek nei anga non ke ningkan plike par elo sir non mun tu ke compete thek pik pak sai de lo apo je hada bang ke hedik thek masing vai po ako nang li dak website long lang dam mo ala Sainik school website long the lang dam mo a mission pen Sainik school a mission apen a vision e pilo hala da ke kapang che lalu sainik school ka kapang cheng la pen ka ki aim ta lagi itum general tum han kali lagi sainik school ke lake la hula NDA long kapit ludun ji apang ka preparation aphan la so posi maximum la so lam ke pamu alang li pa clear lo hedi NDA bu la pa clear lo question bang ka jugang tu bang ke koson si free ma la pen hada ke thek the tum le koson si entrance ke pass dun un po la bang ni litum han ang pe clear tha po bang entrance ke pivek nang polake nitunde pila asthema haso okay is 40 years ago so hota entrance pinang kolo so ke daglo lage soni school ame thang golpar ke conduct lo tumke hata ko teacher bang po exam nang po tum dak within soni school golpar se question set po tatu question check po la tum dagang bonglo lage non bag all India lo athema hako ke kom hek soni school dun tum by force ke toy nang nang sanong ke dopik lo la sopa se all India pinang kok lo lage
ba hako son le muni kom he puson te all India be di state district wise la center do po di futa hon no Karbi Anglong te state wise district wise center hako ke dolo age fee salam yang thalo je parental income 3 lakhs and below 3 lakhs and below age nitu lang da e plote nitu ke 3 lakhs ke la ronga solo kini plote 3 lakhs le dam di yearly ke nolom ke Oh, sir, sita la itum education.assam.gov.in lake Assam long education da website do lake. Ada si talk dag lo concession doji scholarship doji sita me isi bange la domicile certificate lage ST SC भी certificate nang ko hai. Hala produce lo polante up to 30,000 per annum si hada ka talk. Completely free kali hada ka talk. 100% ne piri te sabo e mithan chipina bola ke free kar lo La hello. La sit akali dagi po apna total 1,60,000 something si la solam si ulai lo mati sorry la solam si ulai lo mati mane 3 lakhs and below pulo tangte lagi hala tuition fees lo highest lo 1 lakh something la bang exam tet po age an ke cho 28,000 something da ako 11,000 source nang than tha sa kunalo as website ma la tum kunat pano tum ke long bola so bang lake ne si hala ne nijir po tum da thak da tum kar juice ne ke long lo tum da ne pha screenshot sin ke lo total 90 nang pi thang to website te da Assam long education ron ke site latung ke nephan ke Assam pe na ke lage total central pen bang ke lo ne ke long bang ke total overall central pen ke long ne Assam bang long le la lo la se la sainik school ke hedi amo wala ang tong sa repuason su jai alang a state tin phanta si kapre ching la si la to Karbi Anglong da belek cheji Nagaland da belek cheji Manipur da belek cheji Arunachal da belek cheji Jharkhand da belek kapre depend upon the locality la se ne non Assam hasi pudam lo Assam website lo nang ni tum kadu weda langam tami hadak sainik school aphan mention Golpara Golpara particularly for Golpara la khedi jong se domicile certificate do pulo tangte domicile certificate do pulo tangte up to 30,000 per annum scholarship long ji si wada up to 30,000 means that admission ka pangcheng ke 1,50,000 baje pangcheng de 1,30,000 up to 1,50,000 la son okay la song bong nang lihala 3 lakhs and below pulo tangte 1,16,000 minus nang pogeta ke 3,50,000 below la bang long le la se source bang sin nang ke hang sa konat ben si la li ke long lo do la source do nang pi la sin nang pi tha so nang pi po source nei te lagle ne direct nang pa chi da le ka do we phan than lu san te la message athe source athe ma nege la hai pe ke wai pe tu me ta sudden ke wan without any preparation copy ma phone chelo lo son copy ma ke long rangsina lang da do lo nang tha rangsina lang da do la सब details rangsina lang da do lo to 1 minute aphan nile rangsina aphan porping tung rangsina han se 1 minute aphan aso puthak pilo nakar jui ala jitu pualang li pe non head alang li kipu ke alang li Assam education website sikedam sita whereas board of sainik school ba sainik school golpara.com pudo nang li hudagle damta nang li longi Assam under wangwe sainik school ke lake board of sainik school lake amethang isi pinedo organization do that is running the 33 lalo Sainik school ke Assam government under kari Assam government under kali they te you Sainik school society Sainik under Sainik Sainik school society scholarship is based on parental income your academic performance duita long parental income if your parents income is below 3 lakhs you will get 100% deduction in tuition fees which is the highest this source we have got it from our friend who is working in Sainik school Golpara nilitum ta non laso source bangke nelijir potum Sainik school do pu Nathan sar chini lo nelitum hodak school long don koson se ke function ma dak non Sainik school nang pilo pu pen nelitum che contact boy hodak principal sir dak ke bang aduta Colonel YS Parmar ke bang aduta Yagwender Singh Parmar lo administrative officer alang litum ke bang aduta ne dak che tongdun ke che tongdun pen chingki che than pen hola neli Sainik school ke porhi aduta neli school fees annually 11,000 bedlang through academic performance ajat pen hisap at annually nearly 700 bet kipi ko so ning kan ne
like a 92 to 99 lo. Annual scholarship based on scholarship. Lasi non abangke scholarship pulote non nang litum langoy whose parental income is less than 3 lakhs. You will get 100% deduction in tuition fees, which is the highest. Like your parental income certificate you have to produce in the school during admission. Compulsory lo lake nang le UPSC le tokta nang le ke prelims qualify back nang langan si mains toki lason thot si Sainik school da entrance ke compulsory lo, you have to pass the entrance, there is no compromise. The thing is that people are making a very big political issue out of this Sainik school, which I feel very bad. We should be discussing how maximum numbers of our students from Karbi Hanglong latum phan koson sinitum admission ke palong thekjima la so soinis kong la so privilege koson sik pa en thekjima la bang sinitum chingwai nei la bang hello politicalize ateng lo non neli ke thek long ateng because ne ar isi live show dolang aro isi talks dolang sorry de time nangen chedi huda ga jahak tum quota basis long la puang tong sar da pulo quota basis fee song ong Ajahak Polo, it's a very costly school, it's a premier school. Yes, 33 school, it's not a joke. Running a 33 school, one of the best of its kind. Preparing students, both mentally, physically, and academically, strong. When coming out, it's not compulsory that the aim and motto is to prepare students for joining the armed forces, that's true. But it is not compulsory that the student has to join, not mass. He may. Or he can choose other profession as well. Like I would compulsory gali. Lasi non banke CM sar da ke chaktang do nili karjulonga tengta. We should be spreading awareness program. Awareness pinai laso school ke bang loge loge maximum number of students. As far as we know, we are all qualified out here. At least netum awareness and get spread me. Or we can arrange coaching classes for the weaker sections thank of the you, people. Ramsena sir. Thank you. Thank you. Pu AGS pen ini fee structure puthak. Ili temang bong, adek temang ke la fee structure la puthak, kacin ni tem dolang. Nili tem mata keceng ko kecin ni la sila sa puthak lar dak pen kacin ni ji pusi non hejong pu nili tem secretary KDNF secretary pen apa cini son nili tem bangkre hini si ara Golpara Sainik School long damlo. Hasud nilitum karju cengalam dalalo. Fee bang koson lo. Adorso pik pusin tulong kacini. Nilitum long ke adorso pik pusi kacethan. Hada banang than lo. Ahok lo. Fee ke nang tu matha teng sota hai mene. That compared to other. Lada bang ke scholarship bang ke do. Ilitum private school le padun hote scholarship ke mayok ta long le. Nili mata nili mena sopu hange Don Bosco se padun bomlo. Class 4 lo. Cheklo ya no fee nili Pharos Roxy pinai. Admission hood kitab ke nam pen ala admission pen pangubya pen nili pharo suri kre thom krip libang nili dam jui 13 to 14,000 inke ningka na si hemben helowing nili ke dam ke bang na more than 10 kilometers ani bang nili up down ni no si tibni pulote total 20 kilometer lahai pangromete nili ke cheklo on lage nili ke 10,000 se 15 to 20,000 se expenditure dam jui athe nili extracurricular activities ta pendalo karate hadakta ni liya chuklo bang fees pinang po hadakta ke thon ban extra burden, another extra burden athe ausomar biheng lang po amina ke dam dek thelo hala sormunil hadake dam ne mek prang nam dak hadake extracurricular activities polang li cross arda na pachini lo pu hanse sarda na pachini lo extracurricular activities anil tum tangka pinang ni lake hala monthly fee litum pi bon mo se dam labji angko hadakta mopen alang tum gi pu son si 3 lakhs and below tuman ke 100% free pu bangke nil tuhan alo pensin nga paklang lo alam ni nang yedun kali lake nili tum ke thekdam long si ningje lo nili lam chubai date molang tum na puta me 3 lakhs and below bangke pu alang litum da 40 years aprang banal litum open ke pusan si experience lo pu hanse sarda non helang near about 20 years aprang alang experience lo nili tum mata non hejong chekli onda belang experience am long lo masi lan alam me chubai kali de jimma pial hai 3 lakhs and below 5 lakhs and below tumta angko 75% dolang 7.5 lakhs and below tumhan make 5 to 7.5 lakhs tumhan ke 50% angko 7.5 lakhs to 10 lakhs tumhan make 25%
25% scholarship do lan velo ni hin ba chini bang ke Ala microphone pick thate. Long lo. Niliga Assam University di Phu campus non char lebom la pen nilirong ke umrang sote mayo Robinson dong par ni mana. La si Sainik School binang ne mate menangan ni ta theklong social media long. La si labang binang ne pu bang kat kalilo. Bivek nang po labang 100% bivek nang po setamil ada atamen condition. MOU เราเป็นหัวลาลงเลยต่างๆมันเป็นกระชิดตรงนี้ก็ส่วนมาหัวลาบางคอนซิลเป็นผู้หัน100%รัฐพันยงสิปัจจุบันนั่งพอเราเป็นแอดมิชชั่นก็ส่วนสิเกลงนี้มาแกยันมาผู้เอ็กซ์พาร์ตตัวมาในโคชิ่งเกวันนั่งนี้เราบางการเบียงลงออโตนมัสคอนซิลเป็นมาสิเคลมนั่งพอเราเป็นเคลมแวกนั่งพอเราเป็นระดับไซนิกสกูลยงสิดูโลบุลตั้งแต่ระดับสุมาร์ตุ้มสามีหัวระดับฟิสิกอลฟิตเนสla pen hola da mentality kachar le long pen la da kar bing long stame nang chelar po drugs ki chot hap tum same menangane kompo la pen la bite kapitir hap tum same kompo la pen hola so institute jong si dak dolo polo tang te hola dak adungarai tum because ili tunge metang karbiang long le kichipilo tangte la son thak education a phan pulonte hola private institute atum bhanda ko people silong leke pek lo hola ta big question lo pharo bigha long leke pilo hala bang ta ili tum lang namning seni school phan jong chot bang ke nili bang ke kroidunde ke jong hi blote ang ton si jong nang pu I'm from Don Bosco school nang li tha ildung ke classmate lo chichin lo alang li tum a property squad le do ajat no non fee structure lang dam tha I'm the alumni association a secretary lo Don Bosco lo non at present I know what's going on lasi when you talk about only free structure why only Sainik school people lo ilitum kaprek institute of han itum net dam te ladak pini conspiracy do malabang ta matha nang kok lo nilipudai mo lasi isi lama pulo pu besang ho nang li representative lo pot nang li isi lama pa clear dak ni pulo mupen na pun house pen nangkar ju alam de reservation na puthak ilitum claim munjima unema ilitum ke claim atowar people of the ji because quotas ke 67% ke state government has bp kulaso institute konasi ke do makhala so state government has bp tangte ilitum karbiang lo autonomous council pen state aphan ilitum hangun e deji pe ilitum hang vekning ako being a leader nang limithang mata lason si dak house phan isi confidence wanang ji polo je nili non la dak so platform pen nili dak authorities atum phan nili tu approach po je state government phan kon ma la so kota do nilitum karbiang lo autonomous council phan ilitum dak kotas cewan denak hala bangso alam sinang litum paklan ni polo si ajana puno nili ke hu keceng men stame nili phan ke karbiang long le na cho jora ba ke cho jor da bang phan nili phan irrigation na pi amenda sum selo seni school a phan cho jor da pu karbiang long le nili phan irrigation man non bang meselo je kado veta mane school bang ke chekroi muthe hola conditions bang do kopolo la bang ke a very big step a good step and nearly ekdom confident Thank you, Crosser. school bang Thank you, Crosser. Thank you. Nono bang ke paju dang deng lo. One question from the audience. Just Sir. one question. Mane nili karjualam bang la pu pine jiten be khai bang nang thak the isia bang do wang bong men isi le alang li nang thak jok mane MOU ke chitok ke kar benglo autonomous council pen state ang bong chitok ma made central pen chitok bo hala bang klar dak alam thenang than tha MOU bang central pen kar benglo autonomous council ang Thihek si pen. lam thej lam Thihek don pen. chitok ma made state pen do Thi hek pen. ton mang ke elam ke clear lap lo pudam lap lo dang te de audience hin pen punon ba dak panelist pen pustame clear lap lo nili chini da mateng pulo tang te sitame
hala MOU pen polam nang lipu lake nili alang pen si represent poepit pastame nili kaning je authority aveda thai la se sitame nali tumhal isi confidence pen nang thanji polam ngala pulo mesen phan ke da Karbenglong Autonomous Council pen ke claim vek po am he nili pulo awareness tame pinang po lata kenang so lo pu lata kadu eta purenti lo mesen lo angko hala fita lan minus la pen didak la pen se lata pinai du prete lata council pen se bear det popolan ta nili pulo la son tak thak hala free coaching ki pinai busta me lata council pen ge ready lo pulata nili pulo non mangke MOU pola mangke hoitu nili ki punam dam naing ba authority ke le thai sitame nang tum ning che the tame dak Karbi Anglong one pen lana na ki me institute one pen phalang no dai bu phan ke Karbi Anglong pen dak autonomous council pen ke men tu ne dala bangai claim la bangke Thank you Besang Ho. Thank you Besang Ho. Nili alom so ek mere deli ta ethelam thak dum lang la so pu thak Porong pipo. je mo pe nili pu bangke MOU no white paper no MOS no office memorandum no chetok nei pu lambang athema ili tumo phan apatai la so lam manai chung du piklo ili tum medical college dak na ki bi cheng hot ili tum phan seat reservation dolo third grade fourth grade pe dike tum phan people 100 mare post tum phan people puja hula so na pulo ni tum da ini dun piklo da bon sita hula so ko pilo che plan MOU ave MOS ave office memorandum ave white paper thak che toklok ave ajoy depend isi da long dun de thik la son thot si itum langpi project a MOU ave MOS ave thang ave office memorandum ave ajoy ni si pini karena da long dun de son lam la thik la son thot si CCI long la da ka itum non ta MOU thek long le MOS thek long le in si nai chong thu ya patai ong lo pot akam cheng che pin ako pen le alu paklang ero te kupilo ke sik sangji la so lama sini kal jukang tung in si nang li pin CM Saradim nang li siwang lo pot la so mese so bang nang li CM sa long pali nai pu lamang lo alu bang ulai sirang nang posar rat atum han pachini nei kalau te rat atum nang ke kroi men nang ke kroi bu bangke high school me ulo jat me ulo sob ber lo bon sita la hui alu che tok awe pulote iri tum han ki sung krung do kogi si nang li phan la so lam mangke na tham lo be sang ho si nang li si nililam sta mate dak panel long ke do lam sedang li CM sa longan pali pu si ning thelo Pu Hanse Sang Ho lang li tame pini kaning jay do. Frangsi nilihin pu pen pu dun thung bang la hen lo a hok pet bang e pini CM ke hai do wek ning apolo a wedera joy ne si pini alang li bang il tu manang than pakla tak thedel lo number 1 adun thu nilipu thu tung bang la hen lo ang ton admission ben cheng lok kaduk weta enrollment bethe kaduk weta council ben si rap dun at pu bulote la ke Sainik school tingai dan nilabu non existing school do anle ili tum la bangso fund ben claim to that jok elabu kalimade Sainik school itung wan lo plute dak student ko anlo accommodate unpo number 1 67% that's kept for state quota long ili tum kachuthi dun jia jak kong awela people autonomous state long le dela itum yong si autonomous state long elo bulotang te 67 along 50% itum ka chohang na jakong dui tapi ni itum long lela la pen ili tum Karbi Anglong ara datum Sainik school ke hang le ka chetup from ali autonomous state ke hang se chetup from la pen dang PG puta Rajnath Singh defense minister kaning jete ka pini people la sonang claim long ritum han la pen la bang so school council tum interest pen defense minister tum interest pen leke wangali la ke iltum credit pining song throk ka che song tum hele kaman ki otum sika chohang a school one that pen song throk tum asomar ko son sida ke enroll dun ja kong ka duima jilang solong eviction atum phan
Kuson lo itu malah tuh asumar teman ke enroll dunji, landless, Allah lah tuh teman pilot asumaran enroll dunji, lain lo ke di itu mata nih ke, lasi 335 crores atang kajong si, ingkoi ratrok homos tielong, kuti hini bagle school, upgradation, pencenglok, quality panle, kuti hini homos sitin keronanta, ili tuh dak cing thuriji. Aku cing kipihan tangkap ini ke, faculty waning ke itu Rajiv Sar puel lo ke, dak lom awi. NCTE bodi national kopine atlet si pas ning bodi halas itum hanang thanun ji bodi daglom itum thanun bangwi Rajiv Sara than qualified pune Rangsina Sara qualified teralang itum thani pu aja kongwe bang hala tum sning waiji pulo tangte atangka ke pidune eli tum mate di fulo itum centering pun de thai think about Tarapur student think about West Karbi Anglong Hamren constituency interior Kropli constituency arta non ningkan troxy nerkep lo non tak kijiwana school ki dunja thai wela recently media lo dum theklong halo dak arta pulo ningkan crazy pen ningkan kepen crazy yang bonglon te itu class 6 enroll nang po age factor ke athima NDA tok duni lo tang te ningkan ning koi raisi a burning ada exam ke tok dunja panta that is also for entrance exam arta la pena bisi ke dak tok dun long le lasi ilitum proud feel nang ne je sainik school dulo bulo tang te litum secured lo puitum mat hanang ne job guarantee lo puitum mat hanang ne alang li amen ended ke Pankaj Mithi po Golpara student kalima kalan piniar ni alang phan Sakuri council men se accommodate ne if he is married alang state Sakuri silong dunang poke bipolo itu council men accommodate nang kok these are the factors lasi nili puntung bangalalo itu autonomous state long ledet lake BJP cannot deny, Congress cannot deny, ESDC cannot deny. Alang litum hang tek theder posi long leder lo, lapen la long leder posi pini itum lake pini ke 5% si state long itum hanang pisi chonghong dun kok cholo. Lain la. Oh, sorry nili sabso. Bangso reply bang ya sabso pinang koi. Laan litum so ini school alam kacetan kangjang, keme ha fee structure alamen danglok. dak aso na sona ke melam cethan laba phi nangle angko kaprega lamben ke patti bangala ke tuteli lake best less personally putami pinia discussion ke nangli si pahut dak lo personally punang kok bola nga thama ko ane ili tume particularly tume soni school alam cethan lo dak clear lo almost clear lo how clear lo clear dat la pinang li tum jong si kaprega lam jong je purong pulutang te lake kaprega tuar sedam rong po itum ke soni school lam singai mati kaprega hempreg lam sedam menang li pulo nili nang thai leta amet ke cheng hutan li pulo hempreg phan jong si li tum che song bom lai to long ke long na lang pulutang te leta isi akin mesen atwar lo ta athema central institute jong si mesen thedung institute jong si tum long pulte itu recognition apan da prapolo athema non mat all India long sainik school long hum kwala hum thongke pra ke thomelang la song bong jong si li tum long do pulutang te la data si recognition mesen po lata hempreg lam lo anangli angko eviction lam da pu hoi lo nili kaprega adipete daming tungte angko punang nima pusen nili matha jong si la pute kaprega atwar dam lipo only sainik school alam cethan benang pini son mangi please nangli panna tuning dilo lapen non bangke sainik school alam bangke almost lagi clear sob daudana clear laplo angko nangli pulo CM sar sibang ning polo kalang lo sitame alang bang hadak sai do kolo meeting do kolo pulutang te nangli daga kipudam nang ji banga alam avelo pudam la pulutang te nangli phanta nangli phaleng ke hangali nangli hana jai kathar sar phansi dilu to masar CM gali lang mati alang li ka modelity avelang alang li CM kali pulutang te CM kali pulutang te alang apor nenge CM sar pulutang te dakke kwani meeting ke doji dakke meeting kwani doi CM sar pulutang te CM sar son bang position lo bang dakke kwani meeting do nangli hai aisu bang daiwan ne 400 acres alam dalam sekali we are discussing only CM on Amata press meet bango. Hala Central Defense Minister pen 100 crores we are discussing only on 100 crores has been already sanctioned to the state government. Sainik school lam se sainik school lam cethan kaprega dak alam cethan discussion off track ram 100 crores is sainik school alam lo 100 crores atangkas defense ministry pen nang sanction elo cholo la mesna te na lipi posi kapreg eviction clear la mang than hela eviction lo handa ke loga charli usumar galima jilang solong ke do tum kidu ke lak tum charli na ni lo ma
Nang li Sainik school eviction long dunang niloma. Mesen school long badun long niloma. tanang Alang eviction litum lam punang ni phan polam itu no nili ke sainik protection school lam le se prote pinisoson lake. discuss mat ho je than wen nang la ba mesen alam lo ben da daus don na clear bom tang de lam te kopi se lam dulang Okay. Choi po off track dam julo discussion bang edi. Off track dam julo lasi also smart me pini karjui duma. Last question from the audience. Also smart pen. Nili Arjula mo pen lo karju puyo sar pusido. Nili Kalilo choi po. kali nili nije jalang mo pen lo por ka Kali choi po. Lasi Sar lot mana por. Arloso mara hin pa Sar apor lot mana pichulidang. Karju Arloso tu mara ba? hin pa apor pichulidang. kali karju tu bang sar. Mane mo pen nili dak ke cheng pen ta non anda dolo je penangan alam ke clears lo hai. Labang so sainik school la puthak establishment je pot bang penan clear lo. Sita me mo pen white paper alam paklang lo MOU alam da paklang lo hai. Si la puson jo amai jong se aprang men bilo puson de tum non anda la puson nang deng nang lele de je aprang men si doubt bang clear lab ji polo. Same nili gi pui pu bang ke mo pen apu BJP pen representative bang da pulo je third grade fourth grade asa kuri hai hui ke tum dak local tum si long po polam da pulo hai. Lage warbelu sirol chot ke. Warbelu sirol. nili ta gi pui bang ke CIC long itum long tum le. bang ke MOU bang ke Prabjin men pinipena bang ke Choi po lage laso question ke arjo lo po choi po. Laso question ke arjo lo po choi po. Sar lot men. MOU bang draft se Ala, lapsi mic bang, all mic. party pan hang Please, tum discuss please, ni take a- lapen take isi his ala mic. marjula hala mo Ala pen mic. kali thala mo Choi pen bang po choi po mala arjo lo laso question ke. nursery Sar lot mana por nursery pis nang lo choi po. Kindergarten. Apor alam adoko po. polam pumati nursery pan nili doubt si karju mati lage penelang bong le mate apu krosale nang thanda chole nursery pan ta doji pulam si pu pulotang de ilitum haladak teaching faculty tum asu pi pandong dol pachali long choji ma mate ang ton phanta pachali long ji labang si nili question karju le jong si ang ton phanta pachali long po pulotang de meong cholo nili da rong sor tumpen na long sor men bang po wan la po bia le la si labang si nili doubt bang lo nursery puthak da pa clear chona la ding na Hello. Lagi ni China tengke mana 40 years back. Maybe same nonda dokok ta hello. Hada kero tebok tre to but hada ta entrance pini osumatum da. Nahok ta entrance pinang nong. Nursery no playgroup mo lagi entrance tokeng na po. Tek pin tu mang enelo pinison mag ABCD ang chidi dam nai. Lato nursery no entrance ke doi. Ani China tengke nitung ke doke Gwalpara town pen 18 km away. Rajapara Mornoi. Hada pe Gwalpara town pen school bus bang osumar che wan che pon. Sa hako ke do. Nolam China se dokok ta hai labang China sita tebok try tung long do nanta nursery section sita lata entrance pitu nahi ako class 5 e pulo te 6 pan ako entrance pitu nahi lage double time pi nahi lage Acha swar lo dum ben karjui dum. Sarlo. Difu government college pen adu mane karjui dum. Nili alangli jiten be aphansi nili lam theisi karju gak tung do alangli mhet pulo CM tuliram rong hang pen si alangli pupulo mane third grade pen fourth grade asa khuri ki alangli pi pon po pusi ki pu local tum han sitame kidam tang medical college along ke ante local tum han si pilap ji pule ante pipo si hala tum han pipon lap le de lo sita nang ke long ke kichi ke bia so tum han akhelo pen si alangli tum han pila sita ili tum kar biang long arat kidu ke le atum local atum long dun ma long de lasi non ni linang li phanang kar judun kang tung bangke lahen lo Choroi lo lasi thak thang dum la sola. labang so alam bang ke ameta paklare lo third grade fourth grade ke thema lage nili lepu polam galila nilia representative chot sitame alang ki polam se nili na than lo lasi ke dam tang alam jong se pudam adat putang te dag tum sai ni school koson se ke wan bang ke katikuk nasidam dam jui lasi hol hai lang dam de pin penon ke almost clear lo matin non ke non job creation third grade fourth grade polam pen bang ta tum kaprek anat divert ang ni itum han nang pelo po insurance ang pilo nang people la locality tuman se third grade and fourth grade bang people po tuman jong se labang so insurance dolo protang de tunge we should welcome itum mission lo pu itum pudun thek nang kok po la le hai kapre alam pading dam re nane lo itum almost la so discussion bang ke clear lo la no bang ke final student men dum college student dum university bang arjo lo la no bang ke conclusion long dam nang no bang ke la panelist dum pen anutin aphan satami nili opinion 1 minute opinion and po be samho pen pang chang no 1 minute opinion nang li sainik school puthak kupisi ke ni kang tum ma
your final opinion. La panel tuma so a panel discussion bang reba puna. Sainik school bangke nili ha keceng pendapulo. Sainik school son Karbi Anglong along rilong angkile rock ji bangke lake most welcome. Churu lo lapan hala kai Farman kecesong mana churu lo CM Sarpana churu lo lapan anparta MP Sar Omar Singh tisopana churu lo. Lancho tagali ameta putulo nili la hempre ka phanta esi RD doji puta chini lo. Lancho tagali dak Sainik school son bangke India angkang pile langamata 33 bet angbong benjong sili tumong tanang le rokpote lata mesen lo lapen lastly nili kaduk ave phan chuningri kangtung bang lapulo ladak jongsi Sainik school nang le pulo tangte li tuma penangana dak asomar locality tum phan stame tum palong dunang lapen itum hala awareness stame pidunang po anparta free coaching stame pinang po lalo anparta lastly kaduk han pui bang chuningri bang lapulo non bangke pini penan par bangke social media lo bangke kaprek avive alamang tok nang nilu athema penang ana kaching vai bangke daksi clear lo bosi nili matha silalo Cruiser pen. Nege mu kining jene ning jela lo lasi mesen lo lasi itu kon ma la phan le ko apai da jolo yang ta buelo je la pene CCI ta ho medical long ta ho la tu forget pon nang chung thu de lai chin de lo ko ma chung thu ma pi chung thu ma la lo itu kilu du no apolo non bangke kene lo abatai tum ta ludun de lo lasi ke ma tha ke non pen mat ma clear rang nang po je pon lasi sonda dolo me locality 100% maybe non tum chine kon ma do an kitun muni kon ma nei chine hem kar kok ni kon ma chine an ki horbang kon chine tu mir langkel juma kon ma chine total common employment hada la so list itu long nang po la so teng kado ka wele locality le long labi pukali la song bong adhok do mane song mona qualified ni an kitun thek tum da donang po pine ke hem kar ko la thek pacha tu donang po un pulo tang te ne bangke hala peke chok nitu muni bang pen sevai peke chok ban nitu abadi dhubi bu bang pen sevai sweeper nitu mabe bang pen sevai like ahok lang than tak lo la le un pulo tang de la hai te tun cherai donang po hijim je pin pe ajat klam sai ta claim donang po tu angke bang nang lut long le lo da dasi ajat sai ta mi claim dun lab lo pulo tang de bang ke bang ne lo di tun claim lab nang pula si lan cholo dum welcome na po kadok we chedon at pensi la school phang ko sonsi ke parja thegi ma o smart ma ko sonsi ni tum defense ka we pin lang karbiang po only Prasanto rong pian cholang bon defense ki dun bangge ampar ka we pin lang dake nasi pon so se NDA trobe ke long phan ko sonsi ma itum body pona pole chuning lo kardom Teron Sarpen, final comment. Mini disipan. Si kecetanan ke alam ang miulo, bangsa alam kecetan chotle kecoi kali, ingo pelen ningi chotle akam kecunji kali. Isini lige mu keceng huda pulo, nilitum kongres atum ke rat apan sekar japi, isi rat apan kar japi apot, nilitum ke nonta laso school along ta, nilitum ke rat apan sekar japi. Isi rada parmanda kaja pilu pulote keceng pen eson mang keceng si bangke jadi longloi enlo pulote 3 nampak lang alu nampak lang je amu kalong le dak la so school long puli dun lok lopot alang tuman 3 pula so bang pak lang nang po isi mo ta ko white paper lam ta ni pubom lo white paper bangke la ke sakuri bangkwan phanma pima pi la mang dak si bang po third grade fourth grade dak local fan CP pusa hula dak si bang po impen itum usomar tumhan admission kuan ma PG hula ta dak white paper lung si bang po isi white paper le pak lang kle pulote la bangke kaya so nai chong thui ason si bande ji pot nili tum mangke la ke men nangke kroi dun lo mo ben be sango pu si pidi dak kidoan nangke chikroi sak lo po bangke nili ke kroi dun de aprang white paper pak lang tha la so phi bang lo te ni tum la thang objection mang ke velo thank you An say sang hopen lalo nilihin benta pudun ngang tung lahen lo alang litum yong si ke claim ka chong hupen ke claim kali puson de litum han nang paklang et po white paper nang paklang et po la pen elitum chini prong po sita non ke elitum ka chini tu bang ha ministry pen 100 crores construction of building hala phan bang nang sanction lo tamane almost ground work is already done iltum phan nang pa chini ne pin pen without consulting with the affected villagers la ke chok chedalo la pen pini la dak
kadu ko ke tongan ke la solam ke don un adlo compromise dun adlo po bang la ke totally alang ni baseless number 1 number 2 la ke ni tum che don dun de athema CM khai phan mat pena malang li white paper rada thang no paklang la bang ni tum ko object du nei mate kupi ni dolang ni tum pudun thupo la bang la hen lo la pen to become an army officer or police officer Sainik school may be important, but to become an IAS, doctor, engineer, like it's not much necessary for the Sainik school. Lasi nilitum pui bangke existing a school an nalitum non son la 335 crores annually council on nanga chita patangka la the articles 275 pen hala bangso tangka la education anajong si claiming tung pulo tangte la existing 26 constituency school ongle upgrade no lang pam meno hadak le class kindergarten pen ha class 5 anda menang tum hadak le lang pam meno lalon te litum hadak pen si nohok ta lidun unpo kali dang te litum Sainik school ke ningkan ko an male chotok dun te litum admission ke longi ke intense ka ki clear dun i bangke lake sungkrung businili mathapon pen lastly ki putugang tung bang la henlo non ilitum along ke itum ke autonomous state long le de lang posi la 67% long kachi phuduni bu bangke la ke Himonto Biswa Sharma ke haida kroi krebon businili matha la si 67 long yong si ilitum han a hoklo gono oksop a report pen ilitum lang la pen metric ke pas a ranking yong si tum lang mate aber sisi kar benglong west kar benglong doi gadi hala pen jong si lang bulu tangte 67% kar benglong la pen pu or de mahasa hills area panle nang pidet sita ilum dak pen le nang pidet bonde la bangke ilum che don dunut sita non son si ilitum han hala cement factory long son west kar benglong pi hydropower son la pen ha umrong son nepko long son ilitum han recruitment doji po men pen nong anta inuta long de bangke la son nang chubai ja nang chubai rinot la pen rat tum nang kroi krel la hen la ESDC pen nili ki puang nu la lo pi dige discussion lo education la phil lo including la senior school mainly la si senior school ka almost consensus ho se thelong lo implement bom lo si arjong lo mo ka than alam klang lo ground preparation da bin do bom lo palam do lo sami la haya condition itu bang langsung se clear nang lang authority hin betame concerned department betame la sabang clear bate milan su se bepo la pen ki kachidi ka tu la la haya condition la tame rak si klang po lalu te tu ban affected by tu by rada than dakerap dui bai ma dak tame klang dak po la sabang nili kachidi kang pang di prabjin pa pag dak si bang si kang tunglo la pen ke nili so la bang alam the mention itu makala lo itu bukan wo tame asitir percentage tame lowest percentage higher secondary exam result puno ba metric puno lasi la existing school tame pa develop jahan ko pilom recently litu ke october lo tame litu party be tame memoranda the pilo education minister of han badly needed school right from MD school to up to colleges this school should colleges should be provincialized from this academic session laso sili pudam nu ala li commitment pilo tame non puta bila sutak alam thelom lelang daksia ba khai pa tu lu pidaming lo lahai pa tu important piji nangji Athima non senior school suppose enrollment below yearly enrollment suppose 40% is long but hardly suppose 40 students will enroll for this senior school is a bad along in Libatara if we hazard enroll unity bati tabi thousands of students enrollment hal hai to lang po nahi mati one school ne to pa develop po nahi unila provincialized le kapre condition baklang pel lasilai bang tame istela step deng po nahi pusili authority pinia discussion with authority pada be la suang chuni report naming la si like churu iglo la si almost labang so panel discussion no bangge isi ormu bang clear lo but duta oppose pe Sainik school ka establish ye phange sitame pu congress tumben lapen pu ESDC tumben ye PHLC tumben sitame isi proposal pilo je white paper bang paklang sonte ansu se transparency do pola pen rat tunstame kupi ma doubt mokha labang clear po sitame overall labang so discussion pen ilitum conclusively ilitum pudam melo je Sainik school of anabangge welcome lo
Lasi ili tuma discussion sita me lapan pen le ington ini nang. Lasi kedua kowe panelist pen ceng lok. Dak nanga cetong dun university pen college pen la pen ke different political parties pen nanga cetong dun organization pen nanga cetong dun kedua kowe pan sita me akiro paper piglo. Dili tuma discussion lapan si ington ekoblo.